Abusua memo akwaba adeba nkranhye samadwumadi a wo hwe wo Adom TV so. Me a medi dwumadi ho chiame edin a meje so ane ne itekotego. Abrabo a yeboi no. Ye hia ahyansode ana nneoma ebekora yensa no a yebebubra. De fe na emra. Efimra yesusua no ene wo hyehye emra ma yen. You know, some of the rules that were set for us were restrictive. Some were boring, and some were indeed outright annoying. Oya kwada enani eja be hye mra ma. De ese wo ye ne ne se wo ye. Baby ese wo kone baby a wonko. Nia ese wo de won saka, ene ese wo ni se wo saka. Se mre we nyina na ye di so ne ye frɛ nkwada apa. Ne edum pempenso bi a wo wanyini. Ye ese wo nya bi be fe ne personal rules. Ana emra wan kasa be hya ma ho na wadi so. Na ano na meka atwen konkron ena me hu mra bi a otwedi ampon ahya manda samba o se oni hafui contact ya nchen na kosua na akan je say ba bia be fa bia no emra wo ho. It means each one of us should have non-negotiable rules that should ultimately define us and define our trajectory through life. The say nyina hihye mra ma ye ho ye na be kire baby ayekọ de ese ye one nia eni se yoyo se me kasa hye mra ma ho a enye emra se be yeketewe, but rules that will set as an anchor so that it can always help you from going to the wrong side of life. Without an inner code of guidelines, you struggle to keep a laser focus on your goals. Se woni mra wodi so a ya na abrabo no okono biara biara na no na mehwe woni a wadi mu ya wona abrabo esafata na mehu se nioma ba miensan ewo won ho se won no wodi mra so se won no enye nkonya bi na woyiye na abrabo yeye ma won na mom no wote emra ana e friend principles ase na wonya empo nkunimdie enegye ene fahodie ema won abrabo tinede me de mra nsem ibebrew ya matuni din the 12 to 15 principles of life and 21 rules of life. We know ayade amede tworo krata na ene de mede brew. Abrabo ayebuye no emirikatuo enye dakropa na muntuo. Life is a long race of a marathon and not a day's walk. And we all have different stories to tell. Ye nyina won nia yede abrabo ebe ka kire nchirima ene mpo abusua ne oman. Enu nti esese wo abrabo a wo bue no eso wani na wo hye so na wo hwemu de esefata enkohwe obi mra so enkodi wo abrabo so ye nyina ye da sonko. Enu nti ene dai mebe ma wo emra bi a sebe ebeboa kakra na wo abrabo akoyie amawo. De edi kan no ma menkire wo se abrabo a emra ni so no e abrabo fi. Abrabo a ye nhwe so enni mra so no e abrabo a enni nyina so biara. Sempo se eba na wapomudne ye wo mra ese wodi so se woni a wakwadre apomudne se mu be kire wo se pese nya apomudne a se wo hwe wadu ane die mu yi se wodi ni prensa dakoro na unum nsuo bebrebe na empo tetre wapom na empo unya emra de beje wa home na pemre na gise de ema ho na empo tienyu papa na wo yesa ne ma we a na wo tetre wapom yi a apomudne beto yi. Woni akwadre awade mu so ahyemra bi se awade nyina so agira ne ma miensa ye obako ye fa ni intimacy senkita hodi a enam kwan papa so ne obuo kwan so ene empathy mo papa so passion se ne ane buko jota fa woni beje ne ho ena commitment so betu hu asiwa amini pakro se ne ma we kura wonsa no a empo obrabo awade mu eyeyi eba na adwuma mu nso a ye wo mra ye diso ya ema adwuma etkoyie adeton won mra driving po de won mra so for red light mu a ye bechew enti abrabo a yebu wo bia won mra na akasa wo benya won mra ya obebu abrabo tinede bebe brew emra bi ana principles bi abehwe so dedi kan no me kire how to define your identity sese uhunu nipa ya woyo senti a wo be wiase de enti a wonam wiase wo ye hwan. Number 2,
se uma wo free enra na woni da enen ya betimi aye nna so. Number 3, se wo jai se wo do ho toto obi ho. Do not compare yourself to others. Number 4, abrabo din diara. Learn to remain calm and focus on what you can do today. Number 5, happiness is from you. When you jam free biara if you wankasa. Number 6, banish anxiety. Say what's on the pay, obey hakaha, ye ne kwasan you, so I didn't touch any. Number 7, enjoy today and make fun for your life. Let us watch it. Sacrifice short-term delight. Just say, "Nemi baba wa abrabo mo ese wo ye ne nemre ya na wanya akatua na ya ahwemu ye na pania na akatua e wo akire a ede mfaso de babra wo." Number 10, attitude and habit takes and roots all in at once. Your attitude a nyoma odwene wadwene proso. Said ya hunu ho fa. Said ya hunu obi fa. Na said ya hu ya sefa no. Ene subana odi bubra no. Ene betwa ade nyina ato. Number 11, they also do baako. Do not act the way you are feeling. Any what think kanchi enya nyoma abeye. Ya na wa kare what think kan hese. Atinka we kura mi. The American no nsunsun so be say. Those who do me number 12. Place your priorities ahead of everyone else. Nyoma esum boma wo abrabo mu. Nyoma edimu ema wo abrabo mu no. Enem ese udi akire abrebiara. Number 13, that also do me ensa. Create rewarding ideas. Ma adwimpo ni timupo abefa no. Enye ade ade akatua pa bebre oni obi. Number 14, do 9. Don't waste your time regretting. Hwe abrabo ayeboe no. Enema boy wa enkoyie. Sinto beba. Tere bia kwasire beba. Entra ho entwadwa asu entete enwinwi. Yi ade ne se kam ye ni se na manya sa dabi. Sa na manager. Number 15, protect time ferociously. Emre sha. Emre etia. Bo wan sa ade achi na ade asa. Enti emre ya ade bia se wo bo ho ban. Na ade umre ye ne safata. De to so do sia show empathy. Nya homobro ma obi hunu se na tenka ho hia ho. Na ne ye de so hia ho. Don't compromise your personal health. And maybe be a metwa wapomodi ehon emu. Number 18, ye nya so be ye no. Nya share bossa be ye no. Onipa a wonimu e nipa share bon ma no ho a woni bohye so. Number 19, kan hunu sa brabo ye bo we nipa. Na ane ankran na beka bo mu ayadwuma. So collaborate and learn to work with others. 20, educate yourself. Suade yes school pe yes suade. Pa di sua bi na sua. Number 21, do baako no. Be passionate about something that you can leave your signature on the minds and hearts of people. Ma wo kondo bibi abetima ya obegya sabi wudni e wo ankrankra na abusua ne oman akoma ene oman abrabo so. We ni emra du dionu baako a bebre na wahwe nyinara. Aha ena meja wo. Na efichira na pensemu ayi mu adanadi akirawo. Me da se watie mra asami. Wakasa me mboso bi omu a beboso. Nem se emre ko. Nti me boso aka ne se if you need koi be passionate about something. Ma woni nyi bibia ho ye bibia e de ne je bebreo a beja wodni e won chirima asum. Suade na men fa ho ntoto obi ho. Na fe ense wo mre na dwadwempa na eni wate nkanchi enye bibiara. Bomodin asa obedi esafata. Na abrabo ayebo ewu na wubu abrabo hye wo mra na di so na ebe yama aha na meja wo edin yam yeso ani nita kotego woni onyame entina nyame ene wonso entina ora ni teko tego yara se ene ensempa de bia de sum ye feti adjuada ebnada wukuada yawada efiada enkurahye semu a wo de emaye ni so esase onye obia na be ne sene wo ye edemene na se na papa naka no set your own goals. Set your own goals. Ma wanka sa botaye esi wani so no to wanamo. Yes, sometimes ese obehwe obidie so kakra. Ne bo nchia wani bebre se no ora ni teko ekan no. Emfa nchia obidie no eba ne sa
na amounts no free won hye ya wanka so ahyede ama ho o abrabo empunto ya wotuemu. It is set your own goals. Set goals papa enso fama ho. Adwen papa efama ho. Da bia meka se de adwemu fine da bia enante a. Kabnim de ntikra nke da wo sanke atupro. Bara adwen boni nti. Adwen boni nti. Nipa ni ahoto asase so. Yen set your own goals. Yen fa adwen papa enante. Yen me ya yonkofa emunye kese. Ni emo ebra ebeso ye ne Yakopon eni na si tu na mo se o ya brabo aye bomu a eye dania ebeye emo achi anopai edeba bedwam dwumadie so ahya ase anu free sabre kopemsa nonkno ebebo sabre de mame chira diamond lady D the champion lady D edebebo edewura adom kasiebomu eno achi agode bakofo ebesi enkonya kaise ene ahosepe a ontisistel ezwa betrase na ode ahosepe abreno achi na mame kira adam asade eye efisem dwumadie ababetos ba ene yebedi nkomobi ozi nyame adma Sunday ena sim registration exercise ni nyina eba na wie tide yebekwa kopiem ewo Ewax Sports Stadium esanse wona dipado na akasa wo mo Ghana card enho atechima ne omo de ayira ni ya pretty card aye nwieye okwa kwaje omo de yebehwa no panipado a abo apu akese ampase enu Sunday na obi also register the same card bia na otimi a register na watwe bani abadwafo be sinkunya de pensem dwumadie abro live on Adom TV bedwam pensem ti no nkro boy ya sekim ni ebu ya ketem Adam ase o bedwam dwumadie so ba so a na Adom TV enumye owura kwasituma da romanti yebeto aso saa kopense the next morning eti wonim se Adom TV de yenya tenase no passe de a kopensa de be sa chie no ene mapa ensempa afutuo abrabom kanko ene mebebo akekere o mayama o mayagira naso ye baabi oni jubeba enyina so ewomu ebiti kwaso ne yentena kopense anopa foforo ebesa achi ye biem bidin de akwasi ensia mama kira diamond lady D aykrado ya wode ebo ede ewura Adom anopa no nsia kasebom lady boko Opani kwasinsia erade Adom pachonso yede yamia se the free offer kwabna Debi ono da so yofa ha ma hene kwabna sante yofa se o Ghana fo nyina ma ya wofa se lady alopa se bena ya chechire ede ma hefo ne etifo esem do so ochiami ya ni pabonfo bi akobo no tuo e wo kwaye mu na papa yi nso a wo se na yire se wanu aduane o se wafa na chio so aye ne den yo eno nto de sekan anwo no ni nyina wo kase ebonim bi enti ade achi ye wonsem a esisi asanya Adom kase a obi ntibi enti Adom kase ebonti obi bete wo ya hweyi no na wo da ho so na wo sere rade nso aho bambo fi se to de bi a onfom ye nso esan bi tumi ekosan o enti nyame na ne bambofo ene boafo yango yo ebusiafo ye kodia na ene eye defiada kitansabo some no enefua aduonu enkro no sia ne de abo amasima no enum ena apa ho na bedwam kase no bi ene se chiamehini ena nipabonfo bi akwakobo no tuo ewo eye kwayem na afenso papa yi adekwa na yire no aye nti a wotwatwa na sekan no emunsem no ewo kase medin de ma mechra diamond na afe menkenkan ensem no emfa emaum chiami ya wo seshi proso no wadwo aboso mensimu na nipabonfo bi akwakobo no tuo besi na wonya hu nipabonfo kono a womo ekobo no etuo no nanso motumi ehu nanmu no de akwakoto aban ya asabia no ewo empotem honom yede enonsam no ebebro ne mo mame nko we so ere wadi frisha no aduasa na 34 years ne din ne yata na yata me no kasesesi ade ne nkwa no nyamensam enewo so obenya nkwa bio na so nya nkwa bio kra ya wo bete wo wiase obaye no enya sem keto ne sei ni kunu kwaku bepon ena kwa ubepon ena omowo ena niku edesekan atwitwa no adekwa wo ye nti akobasa no enie
Yata Arabia wedding fee Ediasa and nine. As I say, Abetodra, Sebebia, Wadano, and your cry, Yanukuno, Kojo Steven, and Echuchano Sentia, Abranti Jina so Edichan, Yiri, and say, Quampene, and no any Impemuagro, Kojo Steven and Cassa, Eba, and Adom Cassie, Educhem Como, and Uritu just say, what is any papa, Ecachanma, Mese, Oma Wonum, and Concoda, and so Yata Cachan is a one train Cacran, no Edia Casa, Eba, Wonum Temua, what is a kind, is seen so. Yata mami ekuya sewa eni adom kase etwetwe nkomo echire mu se na yata edikan awade dada oni ne kunu gyaye eno babetina Kojo Steven enchen no ndi osusu se eno ena akofasa ohawi aba nti eno no yata ma ne ho anye ha ne ku ankoda enie yenkobo no empotem honum na openipa wada bono regional domestic violence and support, victim support unit na wo twa ne tia set su no ene ASP Beatrice Kosa ena wo twe mu se so hwe sa mantam ne mu a emodem bo a wode eboa se ne be ya na basa bia obehu na we ni we akoda na nyinsa akopiem na abrabo ya basa no modem bo asese nka wo bo ema sa de no eba fom no Isha. Yewo abaya bakwa ode to yenim last year December say nani kunu efa onne ne ba nti dofso coordinator ne say onkofa ne ba ne free voter region mra na omunye case no ntoaso. Unfortunately asam ne call her as back as July 21st no when issue medical report bia say big yen ko hospital kran ko hwese yakwa afa akwala na eno ane say asam ne yes na December ye be mu no nti February na ye be mu no afei na yankofa akwala ni free voter region mi wa akwala na watna sunyane ho from July to December or even January medical form bianco so wachire kwan ye fa so a ASP Beatrice Kosa ya wo ye panyimpa woda dofsu aso ye wo sunyane ano no no ya woda na die no ekire pefe se wono mu a wo ye yakayaka die etia ema no wo bo won ho ban ba ya 13 years bi so fefuru e wo Bono region wa ye wo education for invite yen say yemfa akwala no ye meboa according to akwala no so repu no enti Mr. Meka Bema what 45 years ago, akola 13 years ada. Na yadi a sensitive issue of this nature abesha wonsa. Na first 3 weeks watimi wa anye adwuma no na yasa abo o se nka ye wantimi anye. Last minute dey of friend me Rene Foundation executive say if you on the way fie ne say no kwa wantimi nche. Nti me mmra ne enkohwe fie ho na menhwe the way fie ne city. Yanko Elwak also enipa na mohaw mu pa na hawa wona mu ne nyina ne se obenya Ghana card ne bi enra twumakɔwu akɔ na sɛ de nipa abo apeso ne sante a wɔn ato no wɔn kra wɔn ato sante no wɔn nsɛda nso nni ani da so bia sɛ ne ne kyene wɔn sabɛka wɔn Ghana card no enti wɔ sraban sɛ na dodo a wɔde ma wɔn aban fa bi nka ho sɛ ne bɛyɛ wɔn so Ghana card no wɔbenya bi Thursday and the week bebe penny a waha. Or my ye kwa e bedru e so almost your day 500 no more the year juma na ye personal. So you do 500 and a pepe no mapon. Say 430 or 530 no mapon no more. Ye call shashi say 2.5 and no more GA. And no na yesu ye nyina ye dwane fish shashi aba e waka say ye baba ye aso obodi 30 cedis e wa hanso. Pabucho sisi anya ya den dada. Na ye dey register ye na anya ye. Nye problem o ba ya twa kwan sa ya buy no so no what's the ka fill forms ya ka fill what's the enkoto sika ya kotua ya kedi lie no what's the enkofia sha instead of a woman na mesi bi ma ade cha ba tua so ya bebe sen ka lie da ma because ya dada 2019 I was starting na me ya me de no so ya the register BBI what's nye ye since ya what's the am 31st obetwa me na ye no a what's say 2 weeks and ya saba kan obetwa me na say wontwa afei we PM ewo Elwak abonten so a edwadifo na ato santene wa ha ya wo mu nso edi dati ye bekọ ne nso etwetwe nkomo se ebra omo start edwadie wa bra registration in start ye no edwadie etesen ewo ha ma omo oh edwane de ye enya tesa wote fi ti edwane koyi pa asase ne de na nya ba se every Monday no ekono na eba no na edwana aye ye to ade ye fine kakra nkra ye
Ko asantemantemo amansia South Mensino emuna sa enkure menu krum ahaji krum chirekre krum taborase grosso ene abroad womo ayeye chire kese pa de chire se womo wo kwaye kese bi da hono ma kwaye no frɛ no se oda kwaye na womo anyanantie se China phobia tiesimu a womo kwakotu fam gudie asem yi enyu kromafo ne bo enti sa kro yi mu nyina nipa no akabom ayeye chire The whole answer of the followers in the yeah. The sea followers in one and we are in our to go. Yeah. I must say, and Yania prepare. Yeah. I am Yana who buy no. The sea Nipabi bought a group and not politics. Then I'm planning for be at the China for the same followers in as several minor Japan. Yeah. I know money and presso. To your poha, I must say, Nakufuado, and the Yama was one too. Na Nakufuado so chira to one pastor black galam say, or no so charo home, ever two galam say no fellas in Mudia, or mine any other Motosha Tiakufuado said. The Magana Mudi Hana, Yam Peneso, who we are. Come on! Assembly member wa baton president so e wa ha. Say me no ka say, China for go fellas ni ma, omo e tubuo ye no ma basa even akrafo no kwantimi nko fellas mo no mo say omo kwa kopɛ aduane udu ono ma etuo gyegina so ye beba otuo ye fe DC ebusa DC so oni mo hwe MP so oni mo hwe then there so penufo nyina so oni mo hwe a dia na wo say ye wo say frɛ ensam trofo na omo bam na de to aba na nim se na da woro ma onka bi man na se de manu ko man acheche krom tabo se gro so ye nyina ye fa wo ha mu Mrasebedwa kwa setena nrananka wo hwe se dome kwa benya mrasebedwa ni Sara Adwo Asafo wo be hwe se wo to nsafra no a wantumi ama na afei na waba bedu no sebe etiamra wo mrasebedwa fie ho nti na konwa no wo mbehwan anase bi asotwen bi wo ho anase obekoso aye na adwuma na no na mrasebedwa mchia mehene abamba gbenche se wo moma na emre kakra na wonwe ho se ne be obetena dwam na afei asotwen o se nso sabasobo a sefata Adwo Asafo no wo de ma na watumi atone boase akenkan na wo mrasebedwa fie ho e de ama no. Honorable members, I have consulted the old lady. The old lady has given me an advice, and I think that advice is correct, because the issue raised by the majority leader is both of substantive and procedural law. And I need time to submit to this House a reasoned, written ruling. I cannot, in the haste of today, give you the ruling. In the circumstances, I will urge this House for us to call it a day. On return, I will deliver the written ruling. Enti Bedwam kase no we so na mejina edesi na so we de course wo mrasebedwa fie de kyerse Sara Adwo Asafo mrasebedwa ni na so di breso amampani de ma no se soafo no so ehu amane bo aba se amampani adedan kwa kufu ado wapam no de afi ni di bre na se waje afi ni nsem na badomonline.com ebema wate ase ye pa na obonkrata de so aye krado a opani kwasinsia obebobo so e dia ma online so de koso ho no meso mebobo so e dia ma enti openinsia ma chibio mejo so sister lady mame tra me ni paketo sister me lady misaya mame ye bedase pacho and somehow Democrat na so de bi ba ho amuso de ade kronas ma wonu Adom online ni mu bi so aba ene ya de kroba ya is Adwo Asafo adiamia Adwo Asafo adiamia so aye dey wadiamia wadiamia onyina so ne sei wadiamia onyina so mampani apam no na mampani pam wa wadiamia wadiamia o za se Ghana nko an e ma obi position okọ na ase asore aha otuhire
no di kosua eyi yoku free mu edi kosua fitaa ne nko because nkonimdie edi senese nkonimdie ne yatwe free wase dia na se waso ahia ne sa ewiase aye ba ye kwasi anya oba aye bema anya papa aye bone anya fitaa aye tuntum enti wunya nso a etumi so hwerew enti no whatever it is na but adomonline.com won komo komo enti mame fa bi mo komo kwa adomonline.com ewo no na na da ho no Ekufuado Saksa Josafo as gender minister abono dibre no ntino ehwo asem eda hanum se pese oti ase yi a koso ahwa Adom TV ye kase ebo ahodom ne ejumedi ahodom mu no obeti ase yi afenso adomonline.com so eda honum enti we ye de obedru ye no ama na kwa aba anakwasi na waba wamaye meteza waba o minyi so waba still no a same say yeso say sa ba uto twa enye na se wo na play mu o wie mu a woba no so nyame ato ne puno na atamfo anim no yesi wiem hyen sa da ne ho okay sa da ne ho ene kwasi wiem se ne da ne ho no wiem se be sa be fankra ya ko na ko oba oh so mo to ne puno nyina waje na duane ya wo the drinks so ensuo ne adie to mo ba aka mo dru Mediterranean line no temade no o na wiem hyen sa da ko na so go back. Okay, this was said by questions here. I wasn't there anyway. Okay. But yo, I say. I can't tell no what some and ba konso e fa bone for some ho. I know so adomonline.com and it said 1 shot dead, 4 injured as youth groups clash at Ofuase Ayirebi. Enra Adom kasiem ye bo amania Ofuase Ayirebi zongo ne memu ana wo ho no mrantie no. Menka ne se mebu no omo so de sie ni ane de ko wieye no ene se baako ena sesia wabo ne tua wawu a enan so prapra emoden pa ena baako so eno so house district commander and corporal fight enra ire yo kwasi se please for so mo hwemu nti okay ba ma hunu se police ni baako ne se junior officer no waye right up me so na twa yo so bi so na twa ne ade ahye no o say Ghana for pentema bu antem dodo well na ye hunu only a part of the video ya nhwe ahyase se hwe ahyase se nipa na otwae no e wotim papa so pese o ma Ghana fo hunu ne esi potepa ka otwa ne tem no de ahyase ne so to won maka ma fo te ase e hunu ba bi e free e but please for anya so mo aye investigation media but entwa ye the Atebia no yenyama wo mo a won se dem asebidwafo privileges committee no sure nti almost wo mo de yenyama wo mo na chese also almost wo de almost wo pips yeah sa na e friend wo PIPPS PIPPS yeah PIPPS yes pips yeah mo and as a police ni bi efom near the wakoho ne ekodu I some say for privileges committee na to mo bedi wa asem ye beti wa no asem se fatase ye betwe wa so a o make recommendation na appropriate unit and as department no ade mo say na HR na behwa ma enforcement no etme ye adwuma na ja say o say suspend o se o say bia o ba adwuma onko gina bonte obegina awiemu saa eno so beka obi na dia dia okay me da say for the education minim masua nti wo so na woni mu a wo so sua me dia to metru e na sojafo nso wo de asojafo omo de na e ga room no ga room but so mo okrofo bi wo so omo sojafo bi a ya tire MPO say military police I say o se bi so police soja ni bi a e bot omo ano I think so so na etwe okay so mo yes okay me and me ncheda nim there but if sa na chimu na mete sa na te there okay Matthias yo me da say nti ni nyina na yesua de ko enti eno so ho asem ene da ha na afi family announces date for AB Crenzo's 1 week celebration ti ye papa yin so ne obeye de bo Ghana na wiase no abawiye ne 1 week na busuafo e de date no asheda enti nyame cheche busuanre na afenso no ankasa nso onfa ne kra ensie ye kwesi mpacho de bonkrata no babefa daily graphic de bokata ento aso hem se nerika ware wabo mu dada adwoa safo sacked mampani na na adoda kwa Akufo-Addo apam ne soafo a wo hwe emma mema mofra ye no bambon ensem so onimanyamfo Sarah
Adwoa Safo. Now, lady, you say, under the Fourth Republic, the Breya Adwoa Safo, and your Yamanyo Sebuno. Or baby, no, my shame, you female when you say the brain bidder. She's the first female to be a deputy majority leader. Okay. Say, I feel when we are Sarah Adwoa Safo, and Finchia do, oh, my imra, she made you feel. Okay. Why Minister of State in charge of public procurement. And why Minister for Gender, Children and Social Protection. This is Sarah Adwoa Safo for you. It's not the political future of Adwoa Safo. Unfortunately, you see license for cannabis cultivation unconstitutional, Supreme Court. Government releases 57.4 million Ghana cedis to colleges of education. Increase investment in domestic production to avert imminent food crisis. Agric bodies. Nyomo ekano. And I say, lady, me no mo ya adwen. Near SC, Ewo, Ukraine, Russia, COVID-19. Amo may or CT1 say, if anything stronger than Sanema Muni eto Ghana, Ghana for Bekokomo. Okay. Ghana for Bekokum. Okay. It's a trade and crown fan. It is no more said we should increase our investment in domestic production. Yet we don't consume my and net importer economy. So over 70 to 80% of near use of my muno, ye credit from on a neighbor. Daily Graphic and no, the Chronicle. Lady D favorite. Isaiah chapter 10 verses 1. Isaiah 10 verse 1. Also, woe to those who decree iniquities decrease, and the writers who keep writing oppression. Ladies and brothers, now teach him my mefa me tro kronkron no na ma chire ma kotwi no won say me brofo na ya neja aha. Also, Isaiah chapter 10 verses 1. Isaiah 10 verse 1. Verse 1. Aha, busuafo mi bi o chiro kronkron no na mi bi no. Eti lady ebie chiro kronkron. Aha, now dey koso ho ma me na mi bi. NPP tout achievement as it marks 30 years anniversary. Trial of Opuni and others, CJ has granted me a limited time. Pursuant to Article 1122 of the 1992 Constitution. Honyenuga, judge na eka sa say obrete wa bi yes CJ dia man say sa owura Opuni ene say the agongo asem no. One for any 20 minutes say entry train. Then I say, oh, esa. Majority and minority divided over Adwoa Safo. Court dismisses defamation suit against Wontumi. I was 150,000 Ghana cedis to Chairman Wontumi. The Chronicle and so anyway, a buyer. Ghanaian Times, the Bokata and so any. Insurance of license to institutions to plant we. Law flout Constitution, says Supreme Court. Eti mu ananka kopa akwanya se mbadua entampe wo yemam Supreme Court say o maya mamra emprepre yakase etia lady patcho Bible na ready aye okay what's Isaiah here Isaiah 10 1 Isaiah odifo Isaiah etredu tichemu baako etredu tichemu baako yeah erade asem nie yentie wonnue wona wo hyehyɛ ahyehyɛde huhuo ne atrefo a wo kyerɛ nhyesoa hyɛde twi ne modu pa o obaninsia tiere o wonnue won a wo hyehyɛ ahyehyɛde ahuhuo ne atrefo a wo kyerɛ nhyesoa ahyɛde eti wo de wo kyerɛ faso ni so won so awo sa de be hye nipa so ene ayi odifo Isaiah etire du chichemba ko se musafo no munue mo amodni mu kyiro nti mu kyiro na masemra kete faso bie ni so na mo sa de hye nkrofo so no o ka se wanya tumi na wudi ene edue lady na Bible mu nso no ba bibia be kinka obehunu gie ana wo bia no. It means that often Sanche na difficult say nyame do bone be che. Okay. Eti wo mu a omani da ho a wo mo fom say nyankopon ye mo odonfo ne mo brohufo say ofum na akọ ne ho a wo de be che wo de fom kọ. Ba bibia be kinkan Bible adru ye be kwa ko se atwe wo. Yo. Ana dwie. Okay. Eye baabi a twren pese o kira o se ha de na de hia de ye fa nche ufumu a because baabi a wo ana se dwie wo bia no twren nim se nipa nim. Okay.
Okay. Hwɛ nim sɛ nipa enim. Yo. Eti nyon never bon kaya nemo arefie wo yeso nti. Yo. Ene wo kai no wo kyerɛ sɛ kaya wo kai wo no. Wo kai na wo fom de a me pa kyɛw. Ya de kyɛwa enyeye. Okay. Eti Ghanaian Times listen am was no police most corrupt institution IGP response to report. Okay. Ene so na emudopa. President ordered Sports Ministry GFA to partner old players to develop grassroots football. Speaker indefinitely defers decision on Ajua Safo. Ghanaian Times, as soon as by lady online, they be on our crowd. My joy online, Sukra, just a first 90 enter and enough a young call for free. So, say horrifying details of why midwives refuse to cut umbilical cord for lady who delivered at home. Hey, and you know, where they be a what you say? Efuruma no wahu bia awo mejide se ukomi ya bete asem na se bete nya se modesa na esla also enso at the housing instruct communications minister to extend deadline for SIM card re-registration. Minority tells Akufo-Addo ntedom kuma e wo mrahye bejafiem na e ka kire mampani adodanko Akufo-Addo se won ka kire esla owusu se won oda nkitahudie ahwe na no SIM card no omo manfomre na omotumi enchiro everyone ma sem bi esi ene say kwasi who I think last week and I say early this week honorable esla usu kokumase na omudi dwumade ebi wo no everybody to just say SIM card registration exercise by 30th July yenye extension bi okay but enra dwumade ofro bi ase at is wo enkran krodwem and centrefo at Adom TV kura ko bi ebisa ne say SIM card registration no by 30th year Sunday Ghana for fan to your team say wo a won register no ye betwa o SIM card mu ana oso ntimi kire sese okay whatever it is no any person take us ni kwa kosi nkonya okay eti every na kosi kwesi ada de o ma ye ensantwefo nhie mu ama Ghana fo hu se bia adwensakra beba amia extension because they do kura wo me say amanfo bia egu work no bebre na enye won fom so ebi mu so enya errors ewo mo Ghana card no na anim se unya error Ghana card na se wo outside Accra so ba Accra asa yes padano kase no me kan enti awon ma ba se tachiman se ye Kumase se ye Drobo se ye Tamale se ye Wa se ye Bunkrugu baby a wo bia se sinto ewo Ghana card ho a this so faka e free oho e bankran because National Identification Authority in pen for say wakobwa enwie wo pay so betimi akọ set up correction centers ni bi e wo honom eti for now we aye kasa die unya erobia je so the free baby a wo bia e bankran te no so ka obi na manipa abo ape so e work well Asla Uso is one of the ministers one sedant na office on nam na oye adwuma eno nko ade me bona baso wo ye adwuma pa enti wen so edana bem enti ye jama no enti omu kosi nkonwa de ye den ya esusan so beba fi se o semra ni penti na semra no na semra ko na meboa ni pa ko de a na se wo de but ye genudi because oyi ema omo bomoden wo maso ya me yi no aka ho fi se abribia on nam and now especially digital education but said the background cross or what telecommunication background why you telecommunication na thing say Esther you be a committee handle gender ministry a year after Otiko office ajaba for the sake of democracy that's your opinion and opel ma me kabrofo say me wiati ma me tea no enti no enti democracy enti opani kwesi sia wadwenkyere no to the ever wadwenkyere no sa but adomonline.com Mr. myjoyonline.com ekrasa ensem we nyina enti no kwesi mpacho bibi o ha daily guide so and to us so Two AC and two others face judgment on November 17. NPP chalks 30 pledges to overcome development challenges. Please snub corruption tag. College Dauda others trial for October. Menya Krobo MP charged with illegal connection. Ebiem. Menya Krobo MP
na nyamu na nansen ya omo ayi ho nsensem sa ana na se kro mo yo mo mita ni wa anto bia na we ye na ano de na afa na abu abo no eche se wiase na ye ba ye no kwasi wiase ekukuru wa mpa wo so ho nti wo ye ne na ase obi ehu a ochena no ebekwa na sa abehia onipa ye nipa befum ba me gidi se wani da ho na ofum a ebeba abehia wo kwan mu dako and na kwasi we wie dia ye for quotation so okay but me for a new crusade Ghana we are ready to support government overcome crisis. NPP pledges urges member to close ranks at 30 way Justin Frimpong Kojia, General Secretary of the New Patriotic Party na they say Dr. Matthew Opoku Pempe, a trustworthy servant of Menchia South, one of the fantastic members of parliament, a free Asanteman no Napo. Koipoku, Yamisha Wate. Send your owo adoyene pepasi on the sum ne man for no. And I'm telling you, every week or every other week, Ubehunu Napo on the constituency. Papa ye bia onyuma di wachi nti de oye bi na bia hu a wo mo ekenti na wo twe wie ye na ye fiada ye de bedwam esomode kosise nyame be ma ye dwada na asan hia bi no quotation no odifo Isaiah no etiredu chichemu ba ko bi edu na asem no edikan ho no etifi asem no kure hu se atemmo bone asotwe enti no de awo chiro de awo de wano na eka o de awo ne nam nkwanchen na wo ye o ene ususu wona mo de mpo ususu o se wonue wona wo hyehyɛ ahyehyɛde hu ne atwerɛfo a wɔkyerɛ ahyehyɛsoɔ ahyɛdeɛ wonue wona wo hyehyɛ ahyɛdeɛ huhuo ne atwerɛfo a wɔkyerɛ enhyɛsoɔ ahyɛdeɛ nti yenyina ye nipa but ti asɛm yi na hwɛ wo ho na kɔ wo mu na sɛ wo bedue o senso sɛ wo due o ere ya ka kyerɛ kɔ mu asɛm ana kwasɛm bua eno ano okay ti akokasɛm asɛm ena ediso a eba wakoma mbo atema de ahosɛpɛ ebebro afi metena se wafisɛm so ne edi nkɔmɔ na akwasi nso atena se de mpensempensem mu asomo ne yentena na hwɛ bedwam edas. Yamwakwaba yentwaso ewo agudi ensemo chese me director do nim nyuma me pɛ me kwadwo wode me kwadwa prepare kwan mu neat ama me na ye fieda na ye boja ye pa ne ade a nsɛm ne ya na toss de se fata sauti ene ye boaboa no de bakete wosinyere do rabia ne ya je papa bi enye so piano pa ikeji wana kasa ne Eric ase ni bwari sedimo gel and roll on pen bia ye sedimo gel and roll on okwaso pe sedimo near the amana kwenim oneexpect.com oneexpect betting companies nebu de more dino oneexpect.com just say the sikano ultimately easy the anodin I will be twabidie easy just options then dos one wait me the oneexpect.com so na gfast mixture yes ya konkwano pair yen samono ede ebrewo yes na yes just fanfi the sports minister Mustafa Yusuf was Ghana team ne well say omon kwoti omon na nyekente shekeke omon kwaje medal samra. The Ministry of Youth and Sports has extended strong support to the various sporting disciplines to ensure our athletes get ready for this tournament, whilst the benefits to the nation in terms of providing bilateral relations are enormous. Participating in the Commonwealth Games also give our promising young athletes in school the opportunity to compete internationally and also open doors for them. I wish to request the support, prayers of the House, as well as the entire nation, as our athletes lift our flag far away in Birmingham.
Right, and on the Honorable Sports Minister, the Tuja, the floor of Parliament. Now, you could be more France. Now, I'm sharing so oneexpert.com. Now, yes, ya kunkwa. And then some right bro, but better oneexpert.com. The Black Princesses of Ghana, ejina ayomana nemo our World Cup akansi kesena so Costa Rica na training tour and na bibia ehye so ache say Bob akwa bebo ene France no. And my so my reata so pass ya hunse see the batomu ye jama France en helmo. Mukarama Abdullahi ne captain na the Princesses of Ghana. I think this game is going to be a very big test for us, and it's a good thing we get to play to see how our preparation has been since from Ghana and coming into a different environment. I think it's going to be a very big task, and I think we are ready, and the girls will we do our best, and this game is actually going to show that we are ready and prepared for the World Cup. So I think I'm happy that we get to play this game. International friendly is always an important part of the preparation, which I believe is even the big part of the preparation. And I can say that personally, I'm so happy, and I think that girls so happy about getting to play at least this international friendly before the World Cup. So we are really excited about it. They should keep pushing their support behind us. They should always put their prayers. We need it. Without them, we can't do it alone. So I always urge Ghanaians to always support. Come in, support us through your televisions, through your... Right, Mukarama Abdullah na wadene nsama tu jasa no Ghana Group D yene USA, Holland ene Japan na sebefa semfa na odofole note okay normalization committee na mame kan wo say awesa na preparation esi ekwa which is yanya de kra na nye third bi. It's women's football. They will excel. Quarter third. That is if they don't even perform, they will come back with bronze. Please. Have we not played football with USA, Netherlands, Japan, Brazil, Italy? They are women like us. Indeed, we have even trained under more stressful conditions. We know what is ahead of us. We have a point to make because we are using this as a platform to garner more sponsorship, more funding for what we do. So for us, the stakes are higher than just even the competition. Look, there's national pride. We have the whole demographic of women in Ghana looking up to these young ladies to even lift up our game for us, to give us that platform, that standing, that platform to even stand on and say, look, now this is what we have done. What can you do more for us? So it is not just about who we are competing with or what competition. It is a do or die affair for us when it comes to women's football. And that is how we have to approach these things if we want to attract any form of serious funding from the government. Right now, the foley now, what in some to a jasano, you will share the Black Princesses well. Your person and friendly game the beko. If you pin behind the Honsa, my bro, and I give us make sure yes, ya concona. Here is some no dear bro, so I said the more gel and roll on, and so a yen sponsors. Now, yamra club football. Now, you could put Metema, Comasa, Santa Cotoco catch, or more resume a company, and I will say be a bit ahead of one more a trip or Mukupimo, a war a taking. Now, Brante Bakwa season came more Genie Deepa, a Frank and Bella was taking their Bayepa. But I want to talk kakra. I want to talk to the last season. You see the last season, the team go to Dubai. They do the preparation to Dubai. After that, to come to play the league very well and they win the league. But now the team go to Turkey, want to do another preparation for the next season and the Champions League. I tell the supporters they come enjoy the preparation of the team and they play this final cup and they win for the supporters come to the team.
Yes, I just hope Sanyan Central for the bombs themselves. Go press conference. What call bombs? Chairman. Nanti Mbella. Fresh boy, yes, no chimo say o mekọ ho bodwuma e wo taking ade na abusia ye kan sa press conference ya no na communications director Eddie Mama Tema Kumasi Asante Kotoko David Obenya ko chimo say what say crofo kan say moko training turn mu coach nim say mu coach no otna so ti coach be na modern e training turn wa chirem. Of course there have been rumors out there, but as it stands now, we know how we do our official communication. So it will be prudent for all of us to wait and see the official communication from the club. Just to add to that, recently Barcelona traveled to US for pre-season. Unfortunately, Xavi couldn't make it, but they still had their pre-season. So the pre-season is a preparation for the team. We are just preparing the team, and as I said, until the club officially comes out, it's important that we take it as it is. Right, busia ti eno ne de ekoso Matema Kumasi Asante Kotoko kache omunuanam has of Fokudio so ma share trainer se won kan ha eno akra ebo ma hu ye coach Samuel Boadu eko training ne car ne place ne cars ne ade FS ana brofo no enso ye ne ade ade two teams no keka mo sa na ba bia ahu ne enra ne opare kasa ne bi se opare se munuanam ko take mo kwen eno mo so mo nye so mo sori tu kwan keke not ase mo hwemu asa no motu TV no ko keep ko sukra ne nyina training talk. Any idea about Shannon? So, Mama say, General Outdoor Afro Dance Aerobics class no air basso. No to say yes. Hey, who Dre and our agent anymore. What day Sajuma Day at the Aba and 30th July and our air basso and 29th in Ochna and air basso then Adam Gym. Hey, to say yes. Presela started air gym no. Who opposite Ridge Hospital. Inti Kashan Society Mama 20 Ghana pe. Yes. Outdoor Afro Dance Aerobics class. No sa tum se ana kama pa ne mema ne ma ne frasa na ba bia ewu nti miginem ti mo hwema ni mu ho 20 ndie mo nteme so metua 10 aha General Outdoor Afro Dance Aerobics class ye baden den ewo Edem Gym hey eti ejinemo den anya sam keto akra abusia ye betina so na na ye Sedimo gel and roll on 0208986731 0208986731 and afin so 0208219129 na one Sedimo gel and roll on wo etumi atundodo dia ma na twen komo Senes Pharmacy wansam and American ita so na Chiefas mixture enso kan ho na den sam no ade ebro Chiefas so se papa 1xbet.com betia e patwa one expert na so betia e patwa TV kese bi ebo supermarket na work community 18 shelf filling station no yes community 18 shelf filling station so omuni super guru atare na uyi free we Adom TV na debi amohwe community 18 shelf filling station yes just Taylor fantastic morning encore Mr. Evans yes ona we general manager hono we heavy pa mumfa Adom TV ni agwa no pa ye chia oni wadwuma efo nyina fantastic morning yes padi botwe me producer Sanso na Sergio Manucho so etare mu a anopoye den nsam no ede ebre wo kai se wo de nankasa beka kejua ne ho Erica Siedu Bodine Meda wase na afi efisem komotuche na to aso e de ma ye be call Elwak Sports Stadium fi se kase ebo ahodo mu no wo nsem a ekoso wo ho nipa bodompem nipa eto santen ne nyina ye Ghana card no se ne be ya safo enso won sa betumi aka omo de dache hine duru ho dada Elwak abonten so entimi ne din komo ne ahese de e hotie dache mpacho wotemi nka mache ne twamfoni no e kire yen. Hello. Hello, Dr. Hey.
eme se dache hene enyante menka ansa na momono de pese ye hu an se nyame ya domo a enne ede kosi ne kwasi ada so na chese na dodo a empanifo e wo memu ede ma ye se obi atumi nya ne Ghana card no na emre no asa aka na nsa na emre no aso nipa fa kese no so chese wo munya wo de ebinum wo ho so wo de no wo makokire wo din na so se be ye no mo sabe ka card no eno ho nsensem ti ne pese ye hu dache mpacho otime ka maache na ma ye hu de ekoso woni ahyase wona Ghana card ahodo so mo register ni omo ama register so mo nsa enka omo card eni omo amo ye ne so card ni bi ayira nti wo be pim ha de ebun sa nipa duduo na na chese woni wa ha duduo no ba so wa be register no foforo anase ebi nso ba se o ba be replace omo card nti wo hwe nkrofo mo gina ha duduo na be ka se aka by this time there anka this is nipa dudu anka ombe wo adwuma hodo mo ombe adwuma ne nso omo nyina aba ha omo ba be register omo card ye bedu ha na de ba ko aye hunu no se ade a nipa no edoso ne nso NIA machine sesi ha no machine no enu be 20 kura anka pese obetumi aka se nipa hodo nyina ebetumi aye ade awie ensi aba bedu ha ye bebo modin ani ye nipa hodo ni bi nso atwetwe nkomo ni ebisa mo emre omo bedu ha omatumi aye omo card sanse ebedu ha no mense de hu se ebi aya issue card bi e de ama obi anase bibi enti ye nipa hodo no ebedi nkomo na ye bisa on frustrations ahodo a wono enemu ene no ma hodo no ya tumi ahwe se semport na processes no ko enti ye momodi ya ne ne ebi eni nkomo eja ebi aboko enya boko sa ade di asem na esi ye fra me ofa ye bo a nukre ni esi ni se Ghana card yes starting way back at Kufuor side and I'm even say yeah ade a anye yie no ya san be yie no 2019 me di was system no me di the Edu William me number ankasa GH 4155648-1 ebesi na eminya card ne da na ye na nya we senate for na image ye enya me number etimi ma me say may wa han me phone wa ha etimi number no and I was expecting say enka boss sunsun e de be the same thing say ya senate here card no me say kan da no ma di akira to share work say na me ba be hwe bo enso so ebesi nei me san kan card na kura me gina ya ma me 3 weeks say me do okura mpo a I ready another thing etinu na me gina ha ya hwe obi a me mfie mu nyina me gina tenten akonwa kura me ntibiso etinye boko sa ubedru abe time ben na up to now ade ne yenya ewunya nnu okura na nkampese we hunu se udru me bedru ane de omu ebe adwuma na ombe firi hase no wotwe etimi ba bedru akire ha no ankasa na onum aba pa ho sima aduasa enso eti ye bewura mu bedru ha no de na chese me mfa ne se abo be se na onum apa ho sima be se duonum efiri won na sante no wakire odo wa ebedu ha no mo a abedu samre omo a hihye ne ba bia ba akwaje no kra ne yenye mfrase eti se be frase mre ben se be frase mre ben chase mani ambre emiya nkasa yan koni anu but me pese me ma me pani atwetwe nkomo senya wo hu process no enye emebunu nko a na chese affect omo mpanifo asebi anko bi be kasa bi anka by this time wonyina anka bia wo fi ehwe ne ma anase wo kɔ adwuma so kura kwa adwuma so no dodo na enso egina enti ma me pani entwetwe nkomo ma me bibia bɔkɔ enye bɔkɔ sa ha onu semport eneti ma enti ati ha oni say line na ya be sai ade ensusu yes end for just tomorrow and na say ya be sa line ade ensu yes ankan ye and yes end ya bebre ye register ye enti so mo be hwe na ye hu bibi dia mo hwe na obre wom ade yes ye de ye Ghana bibia enti e wo se mo nya botre ma yen na yenye because ye nyina ye Ghana ma ye Ghana ma ye Ghana dishi eti ani kwen say ye treaty yet say ye moabia na ye hu ni mfaso ye Ghana na ye de besum enti e wo so omunya botre ma ye na yenye na ye yusu e wo Ghana this is an abrochi memo omu so omu yusu omu cars no yeti ase na ye eti abotre boko mame ubedu ha tamben na up to now uba be gide wa ye dada na ayira ana asa afi na uba be ma ye ma ayira
maye mayira me sorry free 4 o'clock and I'm bedroom ha be 5 na me da so ti ho ya me nya bibia maba ya sha me 3 weeks in ma be se me sabe ko se me sanko minim ma minim ma me suka ma me bibia boko wo so free hin na oba me fi dansuma pacho na me pacho wo so de no de ayira ne bia na afi na oba be no fufuro me de ayira I'm best friend of me bag nti afila ma ba esi mama 3 weeks say member na member meji na ma ba na o ba ya no wotumi hu mpanyimfo ne omo akasa mo ma kire wo say bia wo card wo ma na say bi ni afina wa ba me do wa ba 5 o'clock afina ni pakuro ba check no afina wa ba nti yenko so ne ye ne nkrofo ne bi nso ntwetwe enkomo ne yenhwe ebi nso so enya akonwa entrance wo bedu a ebi entrance ebi nso enya entrance nti yeni enkomo emfa omo amo so agina ntinti ma me bibia bobo patwan ufri hine ba denchira ufri denchira ena wo ba be Ghana card patwan afi na wo ye ne fufura na say ayira na wo ba be pay replacement me de no emfa ena omo sha me 2 weeks me ba no omo say emaye ena me sabane omo ka say ne bra omo say 2 weeks me ba no omo say emaye na me sabane ses menya biana nti e bia wo ba ukita document bia wo di ba be kire say bia me ba ya mo say 3 weeks ena ma saba receipt omo de maya nti mo ba mo tue ske bia so mo receipt mo tue an 30 cedis mo tue 30 cedis patwan bra wo ba ha no patwan eja bibia boko de nyame adomo wo so de na yira na say afi na wo ba twa no fufuro me de no ahye me da mu niama ahyiye na ye be ye fufuro nti ye ba ye no omo say yankoje card police form ana ye koje ye nti ye be ye bibia no omo hye 3 weeks say nyame ya adoma 3 weeks na ye be je card no nti enu ti na ya ba no na openi mami mbisa o Ministry of Communication the ababetu jachi nyame adoma on Sunday mo nya on yusu mu Ghana card en fan register mo sim nyina na yade am sims no ebe call off u Ghana card wanya wo de me sa come in there what register my year registration na we year registration am fa ma omo fa ma no ma 2 weeks e ba no omo sama another update 2 weeks ani na ye wa ha se ya sanka nti se edu Sunday na won sanka ya we den anu na ye wo say sanka en answer muso mo be bro ndi say ye sanka wo so mo ma update say na obia nsan betimi aka because ahanu line na ko ye congested obia so no say obenya need no nti akoye problem ye face wa say nti omo ma update nti mo gina ho ne omo tena ho no difference ben omo de kan beja mo ana mo de kan beja mo oh ye wo queue inside ye wo line mo omo ti won nyina so wo line omo wo line inside nti nipa hodo e wa ha na me don wo twa me ma me wiwe enwie ma me biwa boko nyame adom nya bia but wo so free hin na oba na me o cape na mbe ye replacement no na e training ba me beje card no say anya ready me sign ba biom no me nipa na o ye card ni ma me no anye ti e say me sign ba process ni na biom na menti assess replacement omo your information bibia or system when you did the first registration for the card. So replacement, the system should have all the records about print here the normal. Instead then say be queue near registration be a biome and sana in your card. I don't even get it. Until they say a train say card now ready and now saying you ready and a train. It is a who could do what is your card in your ready or ben. Ready I make come and break because this a card almost here until who here some way no system in such a way so it will be easy for you to acquire it. Until then say child be dicums until ready be call same card no me be tough for near their shape. That's it. Diamond sa na ensem ne etie ha ma me mfa unko baby amachi se me gina he wo hwe baby a camera wo na chi a nipa hodo na chese wato santen tenten pa e wo ho a wo nyina e twen se oba beduru ha na se oba be ye replacement a we hunu se ebi mpo ne card wo mu a watumi nya na sa ne card ni mu nso de a na se wodi nani a kire mu wo fie enti Diamond wo beduru e waka na say e na situation no etie ensusu e wa ha enti ma me nyina we so na me
That hene mene Ghana for that says so my hundy ekoso na yenu ba na sem no so asem sebe enti so wo me hon sem no dada data no na me sa beto santen no biwu a well whatever it is no sa ensem we na be man panifo hu ohawo ewadwuma ne ho no matumi aye hon siesie that temperature yeda se me busia me no won komode fire pomuden ho meba Efisam komo twetwe no ana gusu a nam wakwan mu no Facebook no ewo ho Instagram no ewo ho abefo adaromenti Telegram enso abeka ho a obenya bia hwe wagenkyere no ho hiama Ghana ene wiase fato ase aye ma remfi se obehye na wa like enso so na happy birthday enkoma katachie eje sikapa tome se de wudin kuratie no mempa ebo ne se Erade ma wa brabo nse wudin Erade oma wa brabo ense wudin mempa ebo ma o ena wodai eno no happy birthday to you akatachi Jessica pa kase ebotew ubehia no sa brante na asem ena making happy birthday ena na woda enti bompa ema no chenade na te wani mo so kire no na ma ne koma ento ne yem happy birthday to you Tommy enra so na eye ochiame amwakoda kwa na bakai awoda Kofi happy belated birthday to you Enra and still your month enti enano radenti na nimo nchro ni enti a ode wo che wawofo no erade ma wawofo ente so abapa na wankasa nso ebi nka wabrabo happy belated birthday to you Kofi nyako amwakoda kwa wo nafti enra wadi mfreshia no edunum wo chame amwako grandpa to be soon happy belated birthday to you Kofi ena fe so happy birthday ni bi so nkoma Michael a free year Debra Mickey Waves ane fro Wavy Francis camera or multimedia no pay wono kra na etwame ena ode ema na happy birthday ni bi so nkoma Mavis ahenkan e Wavy Uncle Bobby and then a wife happy birthday to you and now rise ke no manyon so say main country Isaac Donko Ora John Antonio Donko our Freeman Methodist Church boss say happy birthday to you and now face so minua be main wono so na ne ba awoda na happy birthday nkoma wate meba ne din ne Chumesi Insura Natasha Oko School or Creator Schools Tema Community 4 Natasha erade ma wonyi na wo se wawofo oman no wabusua ene wompotemu enuonyam amen obibia na wa woda bia happy birthday to you erade ntina nimo nkyresafo no nyina na ye kan woda asem nso obi onso ene na woda nso wontiapo enti saada yi mu nhyirai ene saada yi mu dewu yi nyina no enam ne ha tese enye na asem kura erade ne yaresafo na yaresa ne nso wo cheche adom dia odi ama ebinu ma omonam so eye hunro no nti ena piwak for ede 3p garlic mixture aba adwa so a ebetumi aboa na no ye din komo fa piwak ho a wo hu se de eboa ma no pa na sisters yi keka na brothers no so say na me so so enti no ene so edu brothers no eso efa piwak enkomo chiche me ne CEO Dr. Prince Nelson Mototi okay Matthias me da say ena eba bedi enkomo ya eye na boa ebeboa na wote garlic enko akorenti ese otiminya aduro ni mu gidi enti je number no 0248 928 824 eno ye baako ena 0201 000 021 eno so ye baako mesro sa numbers amabobo so achewe esan so kra go screen ani enti otimi fa wo TV no so save ni ye na afa enye ohu achi ni efise garlic kra asema aye kanko enti ese otumi enya eduro no emojide me ne be ma mpacha akwa aba na piwak fo nyina ho se twedi ampon yankoma da roma yego so eboa Ghana papa ma bibi biara ko ye da twedi ampon ase yemfa ne se na na obi ante enkomo twetwe de garlic yi ye ne de eboa sisters ne tofa bomo no o kan se a kire sa nipa no okay ye chia ahwefo ahwe ye na no pe so said ye last week ye discuss ye hwe ma no benefit 3p no e de ma wo no wo hwe 3p garlic mixture ye Ghana ni baby bidura
yam fankeja na yanwa okay ye mbota ye no se enipa bi wodidi ohome onom no efi nkoni mu srade ekọ enti se enye adura betimi aboa ama moja ne ntini mu aden etimi adaho eno so na nam enwani no papa ewo mu no eboa ye nua man ma me bebre ema won fiche kro no etimi ewie pe papa okay anano o ma ye tiase se we no ye fankosi jaso ye dudu ena kenja sem na akoben abro so nua no amu no ena mo twe no dialect na chese mo de garlic no afra eyenimdi anyame e de adomo na ena no kan ye na ma no nya asomfa so bebre nti akoyete se ma na ye pesemi nkuminya enti mema no so bisa se ne yenso de na ebenya e de afrim pacho ewo emfasode bi ma mema yo 3PA garlic means general well-being but ene yenko enua mema no afanka kra okay won se mema wo japade bi a ye fe no prostrate ground prostrate mema no was japade okay won se oba wo ovulation period and say fertile period no emu no sabiri no se oni bema ehia insu bi free bema ho eba ekọ oba no eho na sa insu ne fe no semen emu ne nyam bibia fe no sperm cells kokontima enu na se eni oba ko hwe no ko hia ebetime di awire den aba Sauti Asia. Enti bema pa nenu nyam kese pa ene ne prostrate no. Sauti Asia. Aha. Yesi bema nyina eno ne prostrate. But ade ba ko ne se bema nyina na ne prostrate no na asha asia se den eye kese. I see. Sauti Asia. Enti anopɛ die ne betinya ye de aboa. Ama bema prostrate no wetime den. Etinye aya kama ebra wunyini no. Sauti Asia. Right. Wo hwɛ bema ne prostrate said yet na was it at the age of 14 no na if walnut na call apricot ne kese eno no obedu the age of 60 no na akodu the size of watermelon yes enti bema o nyina na ne prostrate na ewo ne jinso twa na se hope no na ade na hyase said dem eye kese enti eye kese no na disorder bi eden bem Sauti Asia ye wono ma miensa bi a eye disorder ha mema prostrate pa back on prostate enlargement. Prostate enlargement and is as a result of aging. You know, na adena kasa say den. Kesiye. And e obi be friend prostatitis. Prostatitis ni infections are eba bema so bia wanya gono syphilis wanya enam yare ahudo bi but what treat and as a treatment no ankoye enti sa treatment ankoye a emo wonder so wo ha wunyini no sa emoy ebekọ so betimi ahawa eno so e di infection betimi den aba ama prostate na den or how the inflammation burden ebebem the tosu miensa ekukrom cancer eno so timi nya kwan den ewura ho eno so eba wo so a bema ema wa hontokra nti de wo betimi ehu ewo nipadua no emu ebra sa de ahya ase bema wo behu se wo genso a genso no entimi emma yie papa Sauti Asia anase kakra na wagenso kakra na wagenso wie no wotimi se genso no so be yere ebi so eden akem to the extent no wo do ba bi kra na wagenso a Uti yaw pa wo bemam mutimi so pa in fact prostrate yade bi a hardin to the extent no mema bi wo hokra wagin so wie no wo hu mocha kakra wo gin so na chi yes to the extent no mema ni bi kra oni oba hia wie a se be ni hu nsuo no echi na eno kra no mema no tan hu ma no na tan hu pa ni hu nsuo no echi wo no wo be hu se ase mocha kakra bi eden French. It's me basa so. Sauti Asia, it's me basa pa. Anope ye futu kesi a ye de ma enua mema no bebre ni say. Prostate me ye ebibifo no. E common with us. Sauti Asia aging no ye kọ ye ni mo no na ade na hyase den. Ye kesi enti yesre esre. Although nhwehwemu mapa embeto ho say omo ye masturbations no. Ebetimi akwakofa condition yaba but say we obi a wutie yen ye bibia ma say the condition enti no say we obi a wo pesa ade ni ya eya no wahwe ni yie say ochine enti Sauti Asia wonya infections a eya hwe so betreat ni yie ochine enti to the extent say bema bia we bema no say we bema sam enkoye mfa ma wa adwene kura no Untimi nwie Sauti Asia na yenhwe home remedy bibi kakra ye betimi dia boa won say tomatoes lycopene e wo tomatoes Ghana tomatoes ya ye dua wo Ghana ha ya eno lycopene e wom wonya saade na wonya carrot carrot so antioxidant bia e boa papa wonya wo gene kakra na wonya ginger kakra na wo twetwe na wa salad aduane bi na wo yama papa na wotwetwa kakra na wo dia sei Sauti Asia sometimes kura no ebia na nya aduane kura wo ye papa
and then me patch bra ma me side kakra be ma na yede o sa na yare kakra okay aya na krokro na sa na yare patch o kan yi o si tomatoes ye mo no fresh one no ankoche kakra na watwitwa akakaduro kakra jene kakra na carrot no entosi no kan Ghana de carrot no so aya na bi soso pa ye fi no ho ane me patch me kan Ghana carrot na me kan uduko dwa so na ne ho nketenkete na egu a Ghana de no correct one no when na be sa yare South Asia eti we koma emanu ade bia yama ekunu fufuo ni ampesie sa eye duane ebi kra konhoma no de eso no nanso ntosi kakra jende kakra akakaduro kakra de mi gidi se eye de ebi wo wujade ho na afa ka kire mema no so se ma no de sa ne ma ne bro ma ya omo fa ni sonye na omo so omo ni right ena we wie kura na wasama na watermelon wo twa watermelon kakra den egu ho na wo de ama no na wetinya nya benefit zinc ewu mu no eno so ebo prostate no ti apese ye kese a yes na etinya aboa na woni mi bi oba wa ye sa circuit we nyina ma be ma na ewie wo be hu se na be ma no ne system nyina no genital veins ni bi no me de ekoyi wo wi a esansa ahoden aba no na wa makwan you must say Obama kwan na be ma kokwan so tentem sana e bo prostate na kasa South Asia and na weekend yi South Asia ma no na ekwan mu ada ho South Asia ntino we no enya ya mama kohoma tie Vodafone wose wo mu akohoma ewanyi wo so afi na ebetwitwa ho wo de ye wa amakohoma wo yare na so obetimi ada ho a enya dwuma eno so ye wa wasem a eto da bia akohoma no ye mo na so nipa no one ne tese eku a na mpra no de wabeye won so wasede hwe no na we kakra yi nye we na amakohoma ebeye yi but mema nso aya amakohoma na mo fa extra nka ho na fa ma mo sa extra we no na etumi aboa na enye enu ano because sa extra kohoma no kra bo akwan so a okay kwan bedem ede na eyi ekomoje ene omen ana beboa ede common ti fire homework na ye nom ne sen anope no ye the 3p eka mema no South Asia mema genital veins enti wunum anti-inflammatory properties ewom alisin no ma hudo ewom no eboa bema ema bema se wo ye ntini enti moja no esane ewura ema bema so wadwuma ye no ewura ekonim yi papa eya na obi se na 3p mema duru ana 3p enye mema duru but eboa mema wunum the extra benefit unya no mate na omo aposo won kotodwe omo hunam eya won ya hyehye won no so onya 3p garlic mixture na ebo won ekuafo bi wo ha wo se kotokura no ne nsa wontimi nso emfa no ne nsa ne nyina agene obi okura ne mpaboa etimi yefi ne nan sister bitimi no na ne du kwafi ato ono kura woni South Asia san se moje ko woni per entimi nkoyi South Asia enti ye hia 3p garlic mixture amasra de lipid bi aba ne per bi no etimi eden akle ama moje na eden etimi adi afosa ne papa okay mi momo de meti ade a fa garlic ho a menye achini but menim se de won so tie but otie nkomo yi kakra yi a ye de ya mene wanka me nkoje achini bia me numbi na etumi aboa enti da bia me ka se mema no de mo mema sem no ehia me ontumi nye bema nhyenta de emfa ye ni so wobreko a de ema e ka se bema no emfa nhye na tiase wo sa de sisters no ye mpe o sisters mo brothers no mo ntimi mfa nhye enkomonesi 0248928824 and 0201000021 tell mangana for what to me yes mangana for nya bibia omenya dubia yes say duro koto woto ebu ni tini ekokọ woni nda ho pa yes mangana for pa eduro ni tie den ekokọ hwe ni ye pa say 3 pians na waje South Asia ehu hia ya papa ni tini ekokọ garlic kokọ wo lebo no so ebia na wo kuma se kodane heba mistake na ebia na wo taka mpacha wo wo aso a obenya bi wo ho wo ko yeta kwade mensa ho bet sam oba kra kofi sam Kingswalk and Atinated obenya 3p garlic mixture across Ghana obenya Europe etimi aboy your numbers no say the kind 0248 928824 0248 928824 how be that so bia no say immune system by den na wetimi ada edo betimi relax ma wada pa de 3p garlic mixture enti na wotwe mu nyina wo hwe adwuma wo ye no na wo hia na 3p garlic mixture na afenso aye adwuma no ye na ema ne so hye ne so futu samba ko no de mai no aye achichantosi no kakra ginger no kakra jene kakra na ode ama uko carrot no so kakra na enye bebre bia ebeye kakra bi na wedidi awi o senso so obedidi no ode mana uku ana wo ye na duro no
kai ne hye nso se apese ye kese a fatwa so edase jo ebusia ye di nkomo no awie na mame emmo wamane emfa ye ka eduro yi hu asem na na ebedi nso se aduane no nso hia to da bi aduane bi wo ho a ehun pampan na ebefa ho no kra no e ma otem se aduane de aduane pa ana aduane de aduane bone wo pese waduane ye aduane papa titu na wo twe wie ye kra ye weekend ya wo begina ona aso ye nuane asi ho na e ma wo remfi ma se wa chicken spices tie di ni ye ma sewa chicken spices na oti edin sewa na se wasaye spices a na che se Ghana ni ba pa o e na waye ye ne mabobomu a na ode aye spices ye wo de kofa ba ko ni bi ne yampo aduane hyew se yapo aduane hyew so se chop money no so e ma o enti ma sewa chicken spices aduane bi a wo ya enkokọ akokọ nam eka ho no enkwati ma sewa chicken spices na aduane no ebekoyie e de amount opebi etu aton opebi wo fie de aye wade anase opebi kra koche obi a mo amowo kuma se asantamantam potamo no for 0558 203 148 eno ye asantamantam ne potamo for mo number fresa number no and I won so wo enkrane ne potamo no so ye be frɛ 0277 687070 ma se wa chicken spices ema aduane ye dedede enti mansanka bi na faye aduane afei o tax revenue no GRA for no wamoje eno ana odi be siesie Ghana enti kono kotua enye sa wo se wo mo wo kredo ogu wo office ho bebre wantua wo te ho ana mo de abetum na obi ato dan asafo akura no de ene e wade be sie akiri no bu afai enti eno so ho asem eno no DBS bebo dan ne so amawo enti se wo si offices asodan anasa wankasa ofie no DBS for ena bɔ mawane na omu mekuru dan ne so ma kama a wani beje ho a ense nso da enti fre 0240844444 na omu beje wo so ama wonsa etumi aka enchense papapa afenya HD plus decoder ne bi wo fie na TV hwe no enkoyie emfa ma wo hwe TV anida ho a efe no usa wa kwanya se opentama kwa adwuma dwumade bi a wo hwe no utimi pause na record oba na wakwachi na wasanso akwakohwe eya homkasempa entima wasanka bi 0242 439 intimu amotonton decoder no uso utimi ekofa bi eton HD plus sing hwe TV nenya feel experience Grace Gift Herbal Clinic enso se wonam haban ene enfidie so ebesa yare ogene hodie nti ono obeto nchia na emomo no ode no koradie ne nyankopon mobrohu ne nyamesuro ka che se wanya yade bi te se wasosire ena akwata ena afi wani afra na edi enfrihia dunum na afi wo achacha nso a eno de emma ho efise sa yade ne de nyame amfa ho adom anonwom Kumasi omu ohwim school junction barekese kwane so ena nkran so woni Watimota Petroleum one Family Life International School no ena di enum hwefre 14024 126123 ena 0246518003 wonbejo so afi de wo senior high school akọ aye private school no fa na nche Great St Andrew Senior High School akwanya no wo ho na ano ne omo ye ya anti school ya se na etrechre amoma bi nkrabata no bi ewo eye teshitri blo last stop ho ko na koje admission wo bra obefre 0244 696911 and 0257 312448 na intumi emmo franco so be ma phone ne TV papa ya brand no na multi TV nso ama decoder no eni jaba so enti eye just thrills ewo brekonsa o manu benya joy learning esua ewo multi TV no so make I will say wonsanu adwuma season 2 no gusua ekoso na sese aya ahomkasem pa se wo hwese ne enano enkratifo ni rabafo twitwa ntade yigu ho na wo mapam corporate way na ajajefo no kura ni aje because kwayom fa so omoye no no wo satade batu nim na kwan koso na hwe Adom TV wonsanu adwuma dwumadie no na behu se ebebo awpa afenso ne ede wom ne se unse mofra bi wo ho munim drawing pa aya no drodro no drodro da ho kwa na wo se da ho na wo se paper eda bi
Only sad drawing na ya bofra. Udi design atade bi. U design ya de bemma simtress no. And I said tailor no wo wonsa no adwuma dwumade no so no. Na wo wa bofra ko no. Wo de wo draw ye no. Eno na tailor ni o se simtress no wo betwitwa pamo. Onsa ho kapa. So ho koso na Adom TV fi se wonsa no adwuma season 2 no ekoso wo ba ho fefo enso be gina atade no wagireginam yi Sandra baby asem na meken no wadi dwumade no ho chiame ne kai se contestants nso ube vote ama wonya saade a odi wo ya ade no wan vote be hwan no wafirim so ho nti koso ahye Adom TV fi se adoye ne de ye na yewo media si na wotwe mu nyina adaje a oni ye cheye no ye da se pensem mu opani kwasinsia ede to also. Ghanaian people, and you can't just wake up one day and close the door like that. It's never done. We are in democracy. We'll be back. We'll be back to parliament. We'll be back. Well, when we come back, it will be worse. Inshallah. Mahama mabiem. Nana, bebe nana ye. Share free education. Then nana yama Ghana for then higher pass school fees to ya. Neya. Who tia school fees? Who tia danka? I some ketwa. Madam, small boy here, tisame. My free white by force. Small boy tisame. Ajunjima twista. Make a tray. Matom. Me bako school Baptist. The Biamako administrators Michelle. Who put them cry? No, I want 5 million. Men no money. Me to me can't. Eti me say me master da. What do you know about Sano? Ma bia so, enye Ghana nkwa o. Baby biala. Kufuado nyo na ma anwa boy ye den. Kufuado na ote wo no, opese omani nye yie. Na mpanyimfo na omudi omachi, MP ni ho ahwafo no. Omo na emasem. Omo dis kan ye emasem. Ema ye ho kire ye. Na Kufuado de oni problem bia. Asem ya wo nyina kwa babiem emfamra mpese ujubede so Badwam on Adom TV yeda agude makomfo asesa so na ma mechira dan mo Lady D eso yeda asesa wo de afisem ebre frisa bre kopensa donkono ebebo mpese mu ebre ne badwafo besim konya na yede komode afa omai enkanko ene mpontu ehona before the happy birthday enkoma okatachie sikapa eje okatachie eje sikapa ya wo Adom TV social media department nyabe won shira no wanya okese kopem se obeye kese pa happy birthday community news team ina say yama happy birthday okatachie yame enshira pa so the happy birthday so come Michael Afriye Debra aka Mickey Wave we Efri wakasa unya Francis your cameraman on multimedia hanam I say happy birthday come Mickey Wave nyame enshira onso ene anopei epa baby a birthday ni bia mpacho ya invite na yensu ye mrebi wa once I mention one kwade me yensu ye emrebi ebedi nkomo ane se na one ye komo eba bedi se so what dada se mampena na dodanko akufuado enya awo honorable Sarah Adwoasafo inkonsa ese afi onye minister for gender children and social protection biem but empinde oguso eye mampani se mama Cecilia Abnada pa ena enkoso nhwe akire kopem se obepa oni pa ofro amanako asion we ye krata enura Eugene Ahe Director of Communications or Presidency ede epie eti se unya entia na beto dwafri enura nwumere eye se Sarah Adwoasafo Member of Parliament de ma de hye wodom kwabenya in the Greater Accra region mampani na adodan kokufad apamno ese Minister for Gender, Children and Social Protection. Enu amrasho ya fonso ko nkunyesie so no. Na ba bia nkomodie ni nyina ekwa wie eyese Sarah Adwoasafo na kunya no. Obenam mrashe bidye fie tumi so. No ato nkrade ama abato komisanse ye declare vacant. Se ma amani apam no elf mrashe bidye fie. But asem ko to mrashe bidye fie akase no. Ade a speaker ade abeto dwa ese.
enya de obegina enkran mu atete enkrane eti obedi ka efo na se okwakoda asam so adwon kakra ekire no ho atemu ankasa etimi abense se adwosafo minister abono epenfo ehwe nim se brashe fem de branch no ebetimi enso aboramfa na se kese enko enfama Franco Trading Enterprise phone papa efie ene hodom se baka se phone type bia ope bia odo ni eche Franco Trading Enterprise a onsa ebeka bi hodom sanso ena Hepa Plus mixture enso enie se ope mojadru papa ope edu papa ebetimi aboa ama entidi yade a abedi demu ni padwem betimi to ase ede fro no mo am eye Hepa Plus mixture ena bekanfo ede amoma ba bi etondo bia no okwa ansa beka bi ato sanso na Kelchaco toothpaste enso enie ena pause papa abadwaso yedi pidie ena aye to the pause nya osie fita eka papa ena firi onum eba otwetwe osina otwu tekema so na yi dokodoko bi nyina fi osim dia mawa eye Kelchaco toothpaste ena mekanfo ede amawo City Blood Tonic mojadu papa enie mojadu so bia age atum na obia enum bie eno no madika ka se City Blood Tonic kwa no mojadu a ono mo a wonna basa onye kese so ema no emro so tunu madoduro amanajo amani padua gina so okama pa nkwa dia eye City Blood Tonic ena mekanfo ede amasa nbeko na so asene emede pensem djumadi eto so ede amamedin de akwasi insiahwe embrace here. Abeja fo atrase ba bedi enkomo na anopai before bedi enkomo da se de eto Asante Mampo hene da sebre osebonsu ya otoso mienu enim sanso na Asante Mampo hema nana dufie ya otoso mienu ana ebesere moada Asante Mampo mpuntuo no baabi a honsem kan akwakodu no yese we de mpanifo mani moada motusim na moka bi maye because ne MP ene MC wa Asante Mampo no emwaye minim de ntia even NDC MP etimine NPP MC kabom eprim puntuo ema won krofo ba kwa Asante Mampo wa MC NPP ni MP NPP ni but esan tokwa wo wonte wonte yentimi mprim puntuo say MC apia ku bi sro beka MP asem ama MP krofo edi na temtene session demre fem MP susu sro beka ka MC asem aprim puntuo ti onso sa ehyen demre fem tinana we de mesre wada no pese wada na se me bodi ana akora enye sebio ene etranton na me yesram se ba bia adunia mpanfo no eye de ehwamo ama se mo antumu na amfans ma Asante Mampo meka eche uti di na wa akira eye kese pa but I'm telling you say yes yetu bagufi wa abonte de but uti si Asante Mampo pa wa hwe ya obeka se ti Mampo no pa enie neno na ano yesi MP akwakoye eyi traffic light ni ebuse na amanfo afrem se akwesi ka ho asem na Mampo nya traffic light am se munye serious Keben boko de akwesi ese anenya Mampo asem de kama Asante Mampo nya eyi traffic light ti ye bode we afra kwesi isi asa kwesi ya ka ho asem mai na ye nya traffic light bia na ni bi na monye Asante Mampo na the history of Mampo no kwesi omo Asante fo na sheda chechire ne se ti se kuma se pepepe nti Mampo nko ani kura ewo Asante Mantema obetimi atena ho akọ primary school ewe university wo ho aye adwuma na wonko bebia na bia won tra kwa nko nsuta na se wonko ayi jama se kwa adwuma betimi aya nso ye teaching nursing na adwuma papa no adwuma I mean asa adwuma ne de adwuma bia manager nti Mampo wo universities be mienu kwa ye obako it's okay we have a teacher training teacher training aka ho won say nursing so esan wo ho sure ansa na Mamtech ne ho amunyina agum nti Mampo is a big town nti ya be se da se beteja munti sra mu hia ba mo panifo a monka bi mfama na ye de ni to MC ne MP ayi kwaku ampratwum ne so ne
and ya pia ku bi ne so a bibie no amamponfo benya bibie no amamponfo benya se bibisa ade de wo mu ye se president Akufo-Addo ewremfi Asante Mampong because o root e wo Mampong ene ade de eni gieba Mamponfo mu kakra se Mampen na na do dan Akufo-Addo okai ni Mamponfo ayede amano na kekoye MP ni MC dia twia Clement opoku jamfie DC ma areshe wo Amansie South sanso na Eric Ajay Deputy Bono Regional Communications Officer de ma NDC amayoko we na bejafo ene ye no mo AC enkonya na ye di enkonya edi kan efa Sarah Adwoasafo parliamentary mo to yo mo tu so meyi na free ma hwedwe fiem and after peninsula na mo to wotu ama enne wagine dibre as gender minister at the free nesem Clement ayo nwanwa eno state we ne bai kwasi meda wase se didi kan no amechia me manfo ya Amansie South nompatam na manso de bia constituency fo na tituni na nanom a ewom ne minianom mabu kwasi enra me be meeting bi won kran na mamemmo minister ya baso I'm deputy minister for lands and natural resources honorable Mikuduka okay a fantastic gentleman nini shia na nini di nkoma no meeting bi ye na nanom bi ba obeye meeting his reception alone said there will be issues nearby, will be susumu no. Then you could see say I mean these are leaders. I'm so proud of him. It's mini penny no pay. Mebo abaso fi say ye call ye na bi oye bibi so anya. Kebi na nanom de beko akokaka ho asem. Mpempini ana before no so bi ye de ya wo se bia ye bona abaso na ehye nu kran. Na sa afofo mpo etenchen so be hye omu kran ya na yenye. Nti na me ba ma twere denden say ona bu Mekuduka de. Ose me bona baso. Na onko so no onya adwuma so na assignment no de amaye so so no. Ona bu e ba koye na minim say bia e be sa be hia bi o na afi ye be finality aba ye nkomodie no. And back to issue no. Honorable Sarah Adwoasafo we member of parliament Emma Dom Kwabenya constituency Adwoa the deputy majority leader of parliament paying Adwoa the procurement minister paying and Honorable Adwoasafo asanso ababe ye gender minister until yesterday around there 8 something p.m. On say so where yemra no mu the principle and say whoever has the power to appoint has that same power to disappoint. Sure. Without even giving any reasons or justification. Assembly and say kwasi me meti hey na me wotumi ye de tumi ahye mensa. Say me nko na metumi appoint kwasi say o metina show you so any program. By default me nso me nko na me so metumi aka say me makwasi e metina so. Mpacho ati asem na say. Say me nko na metumi aka say metina so dia. Then say da man ka say metina so no. Oma. Ana kwasi to so kwa me kwasi sori kwa na Dominic Kisi ebo na metina so na omra me issue no. Sana etie. Nti your man panyini in his own wisdom. And the one who said bia Sarah's absence in his administration no hano Emmanuel baby into me koye. Nti na ye say yapam no mpacho wo mpam no watwe ne tumi na sensen tumi no ode ama no nti wo hwe letter no say revocation of appointments nti say ye de ade ama na ya san age eye kasa no wan hwe ni ya say ye say apam obi bia mfa ne say nipa ne te ho ne bia wo ye nyoma enye bia sikasem bi corruption because on handle who ye but what I know it's a termination and a dismissal. Worse no was a revocation. Say ya J 2 minutes from them the bema obi foforo. These are the issues. Now Adwoana ankasa no mimi hunu say beboa Adwoana ankasa say omampanyini agye 2 minutes no afri ne nsem. Okay. Every say da bia na aju enti kwasi omre the on tiasem na se no obeka no de ope mampanyinu so na 2 minutes no ewo ne nsem mampanyinu so hu se wagi 2 minutes na ebeboa na aban no ebeboa oman no. Okay. We say eto da bia
Wo de dodo ne ka no obi a no kwose obi yese no utia chi na utietia utimi ka se oh de mo ka no eto asum nti na ma oye omampanyin nyese ye kan ya se amafo shate kan enye de but mampanyin tina se hu se nsem no kwa misumi hwehwem na mintietim na mi hu se aso ya pamona ana me gini tumi na ebeboa di nti na adwo akora no bia o ma adwumam ti bi etietie mu no mampanyin hu ye na se ogi tumi na be nti me as a person man just surprised say o mampanyin agi tumi no efiri nse we say nipa no dodo edoso nti se wo ye adwuma ni bia na obi nso so fro ho opebi aye nti se ye hwe na wo absence e ha ban no ntumi nko ntumi ma na nipa ba ko ene oye minister obabi no osan ye caretaker minister basa na de adwuma bebre ababete mampani che dodo mintumi nga so che we say baby awuti on say mic no ya mic me no bibi an hye me masumu ba o de mi bi hye waso te no che se woni nkofo bi ebedi nkomo ebi kra beti he machia ejo aka jo say kwasi kache sia idi na ontini no huye okay mi mente nti bi a wo be prompt me tini huye ana atena yi okay obi tinche obeka say ade na wo prepare mi wo show no so de wo wote no eni de wo hu no mi hu ana de ono so wo TV na chi ehwe no no so hu okay nti wuntimi ga so mampanyini che this is the time o mampanyini hu say ni dibre no o twesensan ya ebeboa nti no waye Clement ama for free say mampani aso so sa na ma no so na bemu ache dodo coming back to mampani eche no says here to ye nim de enti mampani agi adwo asa for position de friend nsem na wo ka aba mrekidu ka se waya ade de ama nipa ya de pa ye mo na ba so se na bia ofro tenchen ya ebesua do you think that ka be senk mampani be include Eugene elected him no actually de enti a ya agi adwo position de friend se na bia ofro be so tenchen ya wo kire wo boni timpo kra po so be sa de ni bia wa adwo se mampani akufo do de sa do ye mfa ne fichire wo nti ma manwen ho kra styles of leadership obi wo ha me kwa me meti hai kwasi yo ya madamfo a na wo ye bibia enya bigu hu fia me nka na bontin obi nte patriotism tena se wo ye me yonko na wa ya de enye na the third person te na bigu wani mu ase bigu hu fia me nka bi no be kasa kokom etufo na mum so wan sesa na okoye ne baby fofo na third person hu dia yo no na but we your oman chechire na ye ka no kwasi enye se wo sori ya na wo se wo chechire oman no a lot of factors eniku kwasi minu mi oniti hey se wo bisa me se adwo apa de ne ha no ntia ote obi man so a mimi hu wanga sa so bi a wunim ebi abe yese so de mfantu anamo ebokrokra yes yese ebi kwa se wa bagana okay ebi kwa se wa bagana but yeso ya ti obabi reliably so unu Ghana but ebi ka already also so wa bagana na what are some say ti wa hwe odi akira hwe mra se o mampanyini ebetimi ama wa appointment no mampanyini na betumi so age appointment no wa bra on card kwenti a or J appointment but ye cost ye ne sa how long ne betimi ama aye adisuade e de ama awfro boachi eja akode e betwam yesi kro ye kekafa adwo asafo de yesi o amaridi ntina e ma boachi yakoye ma no ekoye e no bi sa boachi yakode ntina mampanyini opposition through nsem a osuso bi sa mampanyini akufuado say legacy be ne yeja ewo ye various ministries agencies e ma ne ye asotwe ne nse na hode to ma awfro eba obi abehu se onye ready for this member for example in 2016 president Akufo-Addo ka kire wona pese be ya asoafo na abam say security na wo ba me pacho go to the private sector it will be o na adwin po say me ye businessman am pese me nam adedie so ebe je sika dodo no memma ho
Some like Canada or here Japan, a candy plane. Some be a businessman. Per man penny standards or the other Jan. Some because I'm a quadja behami. It is a yama adna nye clammy who says Messi aye 18 a year trainer so because you are weak ran. Or your bonus same penny fortune was why. Ye come out, and me phone to say any say as Messi aye tea and neck. Ye didn't see to a terrible bit to one of so ye beer. Now we have a second thought about it. But man penny know what to me say obey appointee, man penny what to me say obey me I withdraw and revoke appointment. Ya can't say at what there. Then we are not helping or managing it. Because I think we should be fair to the president and so on. Because nipa wana abamu nyina waji to me a few months na one my reasons. But what I say, there's been instances. Former boss, MD, get an appointment. My reasons into the appointment, you know. So Kaya and Sana Doctor Ben Asante Eba. Procurement Manasimo investigation so mukoye wo. The appointment no free in my reason. He said was elected that status say Manasimo research. Oh no, one cannot. But obek my reason to wire or say on can say be a Manasimo investigation. And about how no or preempted assembly the on can. No. But need the buy and say ye ma papa no enter nchen. But near ye papa ne di no up to now. Nyawe. Ozi kwesi yes na bi na betwa no kwesi tie papa na issue no asem no court enti se me ka se wakoye dwirim enti na mayi wadi a me bua asem no wa abra court kra mu aye e pre-judgment a yenye ne sawo ba bia enti na me ka amamu ya adwuma eden amamu eden pa yete nche betimi aka bibia ba amamu ya adwuma eden pa. That is why leadership and that is where he also exhibited leadership. Because unya kape ababe document and from the president so work we dream tin here it's a source document am the judiciary so the president as an appointing authority say me enhwemu de abetum anim kire me say what the sika say e wa ha wo betimi akokort akwakosan wuti me mfa akokort ba me say me investigation pen for the abetum anim say what the sika wa enu nti na tumi ekita na meje de afri wunsem mampani mo okodu o pese obi bo okodu pese odo kokoro betimi akwa akode no ba me say enye mampani akufa do nko asam na make on atena wa che and it's also your challenges na e wo na ensesa ho ye how na e wo no ensesa. We talk about naming and shaming for corruption. One ye naming and shaming no. Ye name obi and shaming no. That is why corruption fight about the woman no. Sa kwasisia na aye bone na kwasisia na akodi ska na usampa. Esa kwasisia akodi bone a. Adetira mampani wotumi se otwe nipa na sign no. On statement ni pa nyina hu se esimesi obenten. Ye twe na sign because abo man for. And then I just after you, we bet me I say, well, and you need to the just after the mammy can. Yeah, that's also view. It's yet no, yeah, at least I was yet a child man say, ye be been fan to one them. Oh, my hitch never been here, because he and I make us say, Yan Yamra, and I do to me a moment penny. Say, only on our point will be your person in the age. Oh, my counsel. Okay. Well, pointing. Or appointing the crowd, or appointing one reasons. Yeah. Or appointing a week. Or no one cassa, it to me casse. A Jumano, me to me, no debut. Me say how me DC. Yeah. Because he, ya want there be a chumby. Make what I am cook catch you. Are there channel part of my catch? What has someone say? President, how many reasons be a letter by no bet me the biatro. Say, I appointed Clement to Poku Jemfia, Kwampoku CID. Yeah. Say, or one tea, and now nim dear soon could be, and I said, but what did the merchant say? I don't appoint him. Okay. And I'm a buy. The same thing I met here, if you cry about my letter. When you are Pengudia, but you cry about my letter. Number free her. Now, my penny say, a Jumana, I'm the man, Medasi. Be able to be before fra. Finally, you are just a free parliamentary, affect MPP for. Oh, because he said, no. And now we had the proceedings of course of parliament. Unfortunately, not me fahonti mititi and say no mubia kama. I think say privileges committee no report no my table.
and technicalities, rule of law, a lawyer for bebem, okay, common sem. Because say you just a free parliament behind MPP and high MPP, you know, because dom kwabinya. It is a man. Okay. And I say it is a key to South. Ama abang a party. Oh yes. Inti say ofri hwa e ba hayen die. But en hayen so bebre. Party be sa return seat na. Mam say dom kwabinya. Party be sa return seat na. Inshallah, ye day. Clement Opoko Jemfie DC Amansie South. Eric, cousin. Boko there. I don't need experience. Now what is it? Yami adu me ho ye pa. Enye bete. Die na si. O kromunye. Na kromunye. Say eja. Ibi oni si ID for na nam ti wo de ho ye. Na say Eric. Ene kwasi upie krom. Okay. Now ti se nipa pene jigu ne ho. Ya ho kire. Enye yare. Dabi. Nipa ho kire mo papa. Na sa de chi na ofa mobile phone na obi timi sere 5 cedis a. O se ye ne momo. Or they talk credit and answer. Dabi or they trade you near the 5 cedis. 5 Ghana cedis. You musa obi down. Ntina me so de ye no. 5 cedis. Say send me 5 Ghana cedis. Yes. 1 cedi 5. Yes. Meet me the me chat be bracho. Amam for ho kire mo papa. Na uncle withdraw. Yes. Na onfan 12. Onfan to be bindi. Baby ye dru no no. Nti how send it? Oh yes, if I have, I do. Many be there na matena. But you see, the essence. No, fine. Me the ebia memenya na menu ane. Once the bia me ka connection man for aban. Just say ahokire nko ane deba. Connection man for aban say. Oh, on tia say. Aban we say connection nko an. Say. Oh, opa, ti say dem me de menu akiki, me de man on fam omra na bia wabu ha. Oso on fam we ni wabu ha. Connection man for aban no ano mo ye. Anti sika no oba ye tete bia so ye anti connection nko an. It is not easy. No, right? Me coffee me once abunum for them me ka say me coffee me komikrom. Yeah. Me komikrom last month or so. Na kwesi petrol na me de ko ba. Eh, na minim kra say na me de petrol no ko fasika kokko na bezesa mpo a. Aba. Anu edin o. Any oka no modu. Yes. Anu edin. Wo de Land Cruiser kwa. Because ene fanwa ye tie konwa so a gallon ne ye ton around 14 Ghana no omo ye gallon bo ne ye liter bo wo mo penso ti de meka no ye tie konwa so petrol gallon bo no e ye omo penso 1 liter ukoka omo se covid chi petrol ukoka omo se Ukraine for ko Eric na this week Russian embassy statement no mo release here yeah so ye almost na mo bo akohwe dodo because as at the year no mo release here no enema amu import nyina Russia not even more than 1% and amu import to Russia nti adan na mo ho kire mo de amo se Russia for but almost so ye defect kakra oba because Russia Ukraine war yeah Ghana kra na ma free Ukraine or center on no Russia na free Russia but one factor let me tell you something enema a free Ukraine ever two Eric for me two if we are saying nyina amaya etu fem mo pa Russia toso miensa over 10 million barrels per day yeah and if we are still losing that part of war so certainly e be affected man can say mon chiro Togo omutu fango ya no unim omutu bi ba fango bo e fo chen Ghana Cote d'Ivoire fango bo e fo chen Ghana ye ntu fango unim se fango na ye tu a ene Russia Ukraine na swell sa no moka aba ma fango bo aye den unim se o my Ghana ye nyamfa so free ntokwa no so ye free subsidy mu o de me ba unim se let me tell you something egusu ye hunu a car subsidy e de abre meba from John Mahama ta see yem kosa ade ne bi I understand yeah unim se fango bo aye den ye nya so mfa so oh yeah enti mfa so den ye de by first say Algeria check just July when policy be aban de aba aban ne say ye tu fango and then fango bo na bia ye per gain $60 dollar per barrel
and I jump here could do 117 as of today. Yeah. And to some for so dear na abano. And mebuna enye juma ukrum and bosumi be obi to be like $100 or Nigeria. That is what they are doing with the win for. But yeah, they are now pegging $60 in our budget, no. And they are turning $117. And for so dear na yenya and kebetim dia subsidize ama timemu for one tomono connection my for the yeah, we should keep on wallowing in the pool. Just the okay one I want to say, Master man for brew. Yeah, but Nancy say ya, ebia you move more there, you beat me in your watch ready. No being swear. Na share ubi or napco. Na bosom kono abanfo amamu bɔ ne ntie ntua neka na otwe bia ye to petrol na sa nipa no ofika so a na kɔ adwuma o Madina bosom na katua 700 9 months aban tua yo na efika so to Madina almost 10 cedis within the month okɔ adwuma 22 days ɛsen masa ne ma nye kwazi ode Erica J Deputy Communications Officer ma NDC Obuno. Eric Ajuasafo. Opeso kade. I didn't know Eric Ajuasafo. I will cafe be there. Okay. Me na for man ponfo bi. Almost say. Omo chat me wa. Almost say. Omo interest to issue no. Okay. Manage the wo ye no. Okay. Nti no we kwa me fa number ma wo. Fa number man. Omo free man pon wa. E bi tin kan e bi man pon. E man pon dem free ho na betena call primary GSS SS. Obo hia kumana na. Yes, ti antena kuro no ma. Because MC ni DC MP kunti. Ana me say omani age ho, pese omo no kasa de bia nchemu ho. MC be hu minister won krana MP be hu minister wo akire. Eric, Sarah Joseph Samuel Sebonsu. Oh, interest. Mate. Kwazi. Mampani anya age ni tubedi afri. Adwa Safo. Minorities one person anya Adwa Safo from free parliament. Akufuado Sachs. Adwa Safo as gender minister. Did he sack? Sana mahu paper. But who no document no hu ni na sack. I no me hu but mahu. Eric. Aya 80. Akufuado Sachs. Adwa Safo. Me Roman. Mr. Minim fam. You see, Derek I just had your man. And if I send them na me hwe. Say me. Na no come daddy send you. Mahu. Any revocation ma me bi enchiro. Okay, we are. O say Akufuado so waye bio. Ya fi na wa pam no. Yes, Adwa Safo atukan. Okay. On my. In the office no. Ada almost a year meboa. Yeah. Gender ministry. Unim say when a school feeding na ehye. Sure. Nti enye wanwa say mamu funti. Oh, the mamu funti. Na say ade enye. You are too big for that. This is below the I'm born there. Oh, you're executive. Mamu boni nti. Okay. Bon ye ma ni ye nuanam keto a e wo sa aban no aduane ma omudi. E ye obligation ma aban no. Ya adwa ne da no. Aduane mpo ye no some of the schools even in my hometown. You will school be almost a month. To the extent to say and call for MPP for no ma contract and no be frame on phone. Say we should hate their government or too incompetent. Who tell them MPP for no mum na frame you. Say yenka. Say juma na aban dia ma party full soldiers no. Yintimi no aduane because yintimi ntua moka. And advance nsem no start wo mra okopamo school feeding coordinator no. Okay. Yeah. Owura kwashi gaire no. Ya de chin ya na force on say on reinstating no back. Na no mbe ka kire say Ghana for say yenim yansa nti krata na otwere no ye mistake. What excuse no mo de bad then. Yeah. Say Adwa say maame no osusu secretary hye ne proye bi akoso. Nti wapamo no. Na ye mia ne kon ade chin ya na mo de krata afoforo ba say de oye no na ye mfomso. Em say na mo twere abo na ba so na mo twere so onko fie. Nti o ma correct no. That man no Adwa Safo ni post san e MPP for no. They should check it well. And so why you want you say oh yes Adwa na ba hondo do no say den ti Adwa se watu kwan. MPP party enra na miti one radio station MP ba ko kasa na do me kwa benya for bre ene omu nya obi kro omu koka omu ha wa kire no omu kwan nye omu nya nsuo e wo say MP na koka na me say otwea ofa kuntuna se e ma ye sanction ascend mra she bedwani no free parliament no
sebe ne ho de emoa na wo kwazi utie me pa sebe ne ho emoa ene guo efi 1993 eba se ye to abawie ni enya issue ewo obi mrahye bedwa akonwa ho ni ye kokota obi no amate se ye injunct ne da nipa ne tena ho di ni djuma ne nkofo ye djuma until say final decision be den ebeba banda president Akufo-Addo kwan bia wo se mo fa so ye injunct MP from parliament ye ne okọ asena o makwan na ye nye no MP ntimi nka bi onsuo na omunya no ontimi nka bi nkane omunya ontimi nka bi and you are telling us say do me kwa benya de eho na Michael Okwuemote former reverend and others were reverend nti omo no mu hia nipa obedi omo so that what they are telling us minority aka because what ade bi ebesi wo parliament about adjoint decision no as a vice president yeah and oh yeah there ebe yesusudia e de amadachi you ought to be very careful you have to study it well mini e de so suamra e kan potoka sem ade bi odi oterem party say yesi obi afom ana obi atechima o ba be bibi on say ne side o sorry I also take a decision earlier no so reasons are never na say ya pomuden issues na de keka ho ye nipa ana meboa we Kwajokum minister for chieftaincy meboa yeah so ya record na fi almost 7 months no come rahye bedwa fie another MP for NDC Sehwi Debiso ono so yare the same thing no so wo fie eti omo ya they should be very careful until say on better the side of Adwoa certain decisions me what is the issue of parliament and so Baba Kachre say omo avail a lot of opportunities to hear from Adwoa but also avail omo avail time na omo pese omo to abama 11 no man ba no chief of staff dey 100,000 na come na and omo ye dey na hu no omo go chief of staff we no nkore ne connection mine for yeah 11 okay Kennedy Japan be ka kire say ye pe no kra na ye command 100,000 say no mu hu no de command so metro aba na ye nye Ghana for ahia for to na busua ba ko ni Sri Lanka branch na wo Ghana so nim say Sri Lanka one family na collapse o man no omo branch na wo ha no Kenoforiata na Akufo-Addo Asante Bedi atuo ni Gabi mo one family omo bo man for omo branch wa so you are telling us say today omo nim be Adwoa Safo they know. And the chief of staff, ye mami frima, kwan na offer so command 100,000 say na nka ometo aba na e-levy ye ntuato no for the same way na san fa another 100,000 command number. Well, udua babone a eso wanim yete Adwoa Safo ni Ghana boni nti mukofa ma bi na mutwi ni makeup fefefe na modern court na parliament say Adwoa Safo o refi and up to na mo anya evidence o da me ba na boni bia obaye no obaji ho pension pay o ka say nyame nka hwe ne ntine ahye na Adwoa ni ha na o de should sack her omo sack ne na de chi na oba say na hwan na modern court na makonwa na so say me ana monim gu ebegu ase wo kuruma no. Those are the issues into a multi take a decision on her. But said majority are taking a decision. Say Adwoa the yeman sitting here vacant. So majority be Okruma. But you've taken positions, say Massa. Minority are taking positions, say yem. Me say majority be Okruma committee discuss here we. In the form of emotion. Yeah. What is the interest of minority? Yeah. Adwoa no ye minister. Ye je ministry na to almost a year. A check Ghana for you know there na any problem. But we hear numbers in parliament intino. E dey akwaje bosia funfun amfa nye intino. We hear MP number. They think we are fools, sabi. That is the reason because omo de ade bia betum rahye bedwefia. Omo pamo ye MP ba ko no mo so short one because Adwoa nia. That is all. Enti Adwoa de baby o no kra on na. Yet energy. Who di bone ai so odwene. Bone I say bone eba creating more tongue. But Article 97 1C Article ben okay. You Ghana Constitution said make okay. Actually say mrahye bedwani efom ewo ne mrahye bedwafie adwumadie mu a asotwe da ho edema no Parliament take the same process minority see yenim se sa hye no ewo but still yempene so Article 97 was it 91 97 1C 97 1C yeah me kan me shede nim de o but so and waka de o ha Article 19 so fair trial
Eric Ajay. Oh no, remember say okay. Go to article. I say the same constitution article 90 to fair trial. But so you can't just sit. Okay. And say so will be fair hearing. Okay. But that's what way Emra is here. Bedroom area. Yes, I walk over here. But me ka man for was a message kakra obode aba na afi yentoa so. Okay. Eric, I just sometimes don't face fact and come out with the truth. Was the Supreme Court that indicted as sin not MP not to claim as a member of Parliament or its President Akufo-Addo? Alex Tufo and a D-way a buy. We should say happy 30th anniversary to the new Patriotic Party. Making kind. We may say the academy so the amount. Minority rejects Bank of Ghana's response on 22 billion Ghana cedis printed currency. Ebi kura beto just say Bank of Ghana say enya no kura ye hunu sika printing on 4th March 2022. Enran ebi shembotum enran. Wo 20 sorry 200 Ghana. 200 Ghana no so. Me hu bi ayi. Me pese me hu bi. Ebi wo man yim sisi ya. Ebi me ya come last back. Propaganda. And at the ball bra and then amfa de ma. Clever. Printing of Ananka minko yimra sika mu hu date ko yibe ni hu date minority for na ka masem ti ko no ka na fe mi so mo eyi bia ba so fine what na ka wasem the Bank of Ghana enchire mu so de eba no ma minority state twetwe aso kakra because say aban sika wadada na wose print man e bi ka mu na fe ni akoyi e de aba so say ke fa ma she fie mu so I feel how na sentia Yamfa says the printing, Yamfa, Marshall, film, na kwa say, you're printing at the blind side of Ghana for. Abra Ghana for the bit a honka. The minority for some yeah. Oh, okay. But see, many other Jack and kind BOG for response. Okay. Na Mamma now sign letter secretary to Bank of Ghana. Yeah. Miss Sandra Thompson. Mashebi. Sorry, lawyer, Menini, one of the finest brains, more legal fraternity, no, or more bonabaso. So we need share that, and to make an on say, we need share who say yes, Mamma, we need dear pa. Okay. To me first on the sign, I'm so, Nemano said, no, Shabano. Because Omamuhano, Bank of Ghana, and any sika krabia bad time. Yeah. No na. My numuni nyina sika hona eko. No na. Che sika beba system num sika BP sika eko ni ade. Na minority asama omo ka se omo print sika no. Osen ko mo ba beji to me free ma she bedwam na asa osen mo bomb ma she bedwam ne. Because the mimi hunini enye abrebia na saban ya ade a ana ko take decision bi also obeji to me free parliament e bia sisi a parliament can rise sisi also parliament arise yeah now aban per say o take decision bi no also obeji to me free mashebejum yeah options ni bi either say well my speaker so ate na ebe frɛ parliamentarians ni nyina beba se bia akwama na amakɔ no mommra be 2-3 days na monsa ankɔ tie be sa reconvene ana sɛ aban be kwa kodi sa adwuma na wie na watwɛn sɛ parliament babaka na ɔde akɔ se bi ratification na or ratify decision na o take here no se be dimu. Okay, these are the options. Now, say Bank of Ghana, what's some kind now minority for some now kind now na me analysis. Bank of Ghana for any what to me say omo printiska. Yeah. Oh my. Nti uba aman say was ura banka. Ye printi sika enye yi.
So I must say Rural Bank in the corporate car. And no Abeka say wafumumra. Now, the argument say ya printi sika ama parliament no. Me who say ase yetutu man pembrika. If you say Bank of Ghana through the finance ministry no, ebetimi dey about parliament about ratify decision na o mateki no. O menda be. O no dey ai kwasi se bia nkrata o so mkekase ani se parliament won't me megina for no make answer mu. Won't me megina o parliament a house of records until u ba u crowd documents na o dey aba. Enunti ana Bank of Ghana apprentice kano said the okano e dey ama aban no. Se sanity a na say ama parliament then the parliament was almost back to parliament for ratification. And yes say obebu nani aguso. Minority for asem no mo kanu. Now, Mati agreement means to say omu ngi deposits. Nti sika na egu ho na omu yi ama aban no. Omu konya awai. Ano so nya no kre. Because Bank of Ghana government institution biya sha aban ase o maimu. Owo hu tumi so tumi kwaje bosia. Ebebia. Se sa sika no ba o man mu a emma sa institution no ho first o. Eba beto Bank of Ghana. Ho na eba. No no sika no hia bia. Oba beje. Mama typical example. Sekoko board. Sekoko board kwaje syndicated loan na. Loan na ba parliament abeje approval afa we mu akọ aba no. Sika na ba e makoko board for who? Say e ba beto koko board. Ayi amanone for no tua sika na. On tua koko board. Say koko board chief executive Bajio. Ba beto Bank of Ghana. Clement. Na wo say sika no. Yeah, but don go so kan say decision bi a wo be take here e be cost o man no. Ene o man for ni ho nkomo. Na gi amanfo no echitai. Amanfo no echitai no efri ma hye bedwafie. The Bank of Ghana, buying through Bank of Ghana, to sa na mo say ya. Entia ya mamran hye de agu akwam to manage our public finance. Se na be ya ochene bi obi nsore keke nko ka se ahonchira bo ma muti mami twesi ka keke emfangu. Kwasi asam no wie kan. Se efo sa keka. Anka minyi ni se anka sa tibie ewo mu ya tibie ewo mu ya ja upe bibi kura to bibi na ayedin. Ana nka san ke twesika gum bebre. Enye izi sa wuntumi nye se ya nhwe ya pe ba bi a start here free. Ere be kwa wie ho. Kwasi wuntumi nye. Enye izi sa. Ana me sha se me di ka kire mu se. Wo options mienu. So obedi kan dia ba betum rase bejafo anim. Okay. Eric unim. Say ade we unim en jewa you say dabi so de ba betu o manim say ana so ba by ratification. Ye pese ye ya ade we ti mo etumi. No mo de amamo. Ana so ye wia. O san de beba. No ma o ratify wa sem na o kan. Kwa me kra bo ame. On say no de kuku board e mfanto. Yes raban. Wagu no. No. Unim say almost 4 good months. Okay. Sika I was a cocoa board. Edema license buying companies now. Okay. And unim say in the history of our country. Yes, in the history of our country. This is the first time we any president and penso cocoa need to meet on cocoa 3 months na krach in pianica. I say connection man for omo the cocoa board the japade nyina jeje besia basa. From 2017 till date. Cocoa board afi bi oboka kohwe mo budget and now honorable Kopoku argue on the floor of parliament. What did they make from 2017 to 2022 afi bi cocoa board nkonta mo yeso maboka and allocation sika dodo na akwa administration headquarters also yenu cocoa. Why? What is wrong? Enti cocoa board yemogu no de yatete kra ne so mo japade wa ma no ni nyina edan na connection man for mo de ajebesia. Just a near my cocoa board. Dambe na wa money de ajebo. Oh, some more facilities UK ne other countries. Some more de ajebo. Some more de ni na ajebo. Collateral.
And not for more. Eric Bank of Ghana. Bank of Ghana. You see, Minia. I said, now, opposite or creating impression, because Bank of Ghana, no be any say idea. Internet friend Bank of Ghana, and your Bank of MPP. It's your home bra and your debo. But your and she share Bank of Ghana fast with the Dinijuma and Ameboa. What they use Yamra? Means Yamra. Okofa Bank of Ghana, Emra Pona, a bomb Mobramia Didijumana. Section 11. It provides, say, Jumedi Bia Mubedino. Parliament, oversight responsibility, Mujumedi so. Emra Crona so science so case. Bank of Ghana bet me the sika aso abana sene. Ne sika o bet me the aso abana sene no. Abana afie twa mu no na kon ho mabo sika no. Kwasi wutie me pa. Yeah. Emu 5%. And o bet me the aboa. Yeah. 22 billion asem ne ye kan yo. Wo hwe omo statement no mo issue ye na. Okay. Now mo ya admit say 11 point something billion bi kra no mo ye den. Omo de koy read the statement well. And now call last paragraph of the said statement omo say e bi de kra de ye the sika ne lending omo. Bank of Ghana omo nyi deposit no mama loan. Uti me pa. Yeti kroma da ben na wo wasori no pa say o ko Bank of Ghana de sika akoto oda. Okay. Baby a oje besia no ho na otua oka. Yeah. So what the law says, we know what the law says. Matebeda say Eric J. Deputy Communication Officer de ma NDC Abuku ewo Bruno Akasachi. Bridget. Yafabeda was media question say na secretary production team. Me papa John Mahama on so ne nere omo ware mfie aduasa ni e na omo kosi maternity block 45 best na aban odobnada ono ntimi si nyame admo adwada o ma hene kwabra sante eno bedi ahia o bedwam dwumadi so background